Atonsuo gu asase so. Na we shira wonsa no dwuma de wo do ye no nya no. Yes. No shira so obehia so ma wo. Na wo de be fam amana wo de be fam den. Amana man pi. Obe export o. Who import o. Obe export o. Who import o. Obe export o. Who import o. Me no me try here. Be a pretty baby. What na wo de be fam amana man pi. Na wo de. Wo rin fam bi who import o. Obe export o. Hallelujah. Amen. Me no me try Bible. Anya sa na te dia na apostle Kwadman. Di no podcast mo me di mo man Ghana say o pray. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofo mo ya jinkwa mezi ajin. Ene motiminia. Me mprimu akomonia. Mo so mfa apostle Kwadman. Ene obade ya adom me de nsempa ne ba. Okay. Kwaji sembre na du. Me was niti obade asma de mai. Ye mo obade nsam na ne. Mfa nsempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo nyankrompon twedi ampon yi. Opam kotokro bo jese jebre. Oti brekese shahe nche nyankrompon twiri ampa. Dumai kase dutan kase dutampon wa. Wase wedu krokro du hinika taban. Ye nyankrompon twiri ampa yi. Nkwa mi nyankrompon. Asidewura na asiensa amoso ansa me da wase. One twentwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofo bo okofo techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofo temtechia. Wochako temchako bremu. Israel no merema mukufu yi. Yehowa breye chem na yenkwaji akoframrai. Na yako temtechia yeda wa bremu piafo. Amen sisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante fo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje so kutwere so poma pontumfo a. Woje pokokwa wodi timu tin ma Israel and se dominant asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de adin mumpoma ama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa. Obade bosro basase basu. Bop from mabo sumbo hain. Bo wiase adi nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bombrania. Ne di fatano. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh. Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Yasumgi. Amen. Amen. Yedo ba de ya wase. Amen. Wado ayi mo bru ho ode adom yemfom so ne mna to nyina chi ontwa ye ntwene ayi nka ote asefo yawe. Amen. So wahu minu mienu mo bone yati ase. Opeye nkwanti odofo. Papa maame sabre wian waso de bia me kamese asempa na ese kan. Enkrante. Etwa wa emabu mfu. Ye enwadru. Kokopedru. Komia ukuru no. Na pedru tarso. Tie. Pawudie wo. Enen sempa na eba no anu wodene. Tiye papa. Asabi niema ekoso owi asanu wodene. Na enam we nyan no. Edi moku anu wodene. Papa. Na che ho. Enam we nyan no. Edi moku anu wodene. Na this team. Ye de che ho. Na topic na eba no. Atudi nse. Onyamesum tio. Onyamesum. Yeah. Adambo Ahodo aba. Papa said that in 1-1. Tio, misi onyamesum Adambo Ahodo aba. It be a negative, it be a positive. Oh yes. Is a Christo dambe no way. Pacho eya agbalagba dam. Na de be wure Christo sum. Na wo bo egu Christo ni ase. And one church members na ejimi sa.
na maame sabre Nyankopon si yenko tie na asem na yenya asem no mu nkwa ibisa question etidie mu dam na wuboyi unkwa je ho dam ana wo yie die ho dam ene Bible ne kasma chiro ti ayo okay yeah topic na ba no odene Nyame Som Adambo Ahodo aba te kroma ye hu kroma ye ye pa ti se wutie mi na mo adwenya sharp ti se dambe no obi bo kire wi go benya mu nkwa tie mi Bible ne kasa na say the Bible ke mu do the book of John chapter 5 verse 39 Bible ne kasa John chapter 5 tie Bible verse 39 what's apamdada adanse what's apamdada adanse be pa John e kasa yes John say apamdada adanse what's apamdada adanse tie Bible what's mu twetwe sem no what's transem we Bible we mu twetwe ana me numi ania hwehwem efisa dia ya mu sem odan kwa wo dan kwa nani ba biara dabi dan kwa no e wo tro kunkunu no yes na mpatwesi sai no obi kase mahunu wei ana mate sai ama church members sabi imprediasa ba bia mo ne nam ba bia mo de da no sabi niam bi ho no a Nyankopon ka wasama to o wo de obeti wo kase bia asam na meka no mabom tim na meka oba de na meso yi ebie wani wo bodam wo Kristom but eye kwan bone so yes em fan kwaje mra obi be kase na Paul ka say abodam wo Kristom ne dam no boy positive okay negative oh yes positive yes adwuma no amu ahodene odi chiakra enye di odi bu nkrofo dabi nye di odi bu nkrofo nye di odi sisin nkrofo dabi utiemi when we read the book of 2 Corinthians chapter 5 verses number 7 2 Corinthians 5 kantat ni entantia verse number 13 no de be be bioma ni obi be ni panni yes so free 7 yanko verse 7 no wo tie ba what say if he say Paul say yenam gidiam na enye ohunu so enye ohunu gidie hunu na yenam yenam a ye no na eyemfe mom wo say e be free in the pedua wem akotena efie ewurade nkyai kronkron na be free in pedua wem akonya dankwa enti so na ye bomodin say enti ne ye bomodin say ye wo fio ye free ho ye free in pedua ye be so na ni ye be so Nyankopon ani listen to the Bible verse 13 the Bible na enti say ye bodam a ye bomo Nyankopon na say adwene mu da ho a edama dan Kristo yes odofo wutie mu adwene sharp me say adimu dam ne dam be ye Kristo do ana say Kristo do na say yes na so Adambo ni biaba Adambo no je Bible ni eda mu do na say Yesu kon kaso abodam Yesu kaso abodam enim so afadwuma na ho de so ne de so wo chiakra ye chiakra na ni brem but nano obi an Adambo no Bible ne be match the book of John chapter 10 verse 22 John chapter 10 verse 20 February 20 verse 20 what's wo bebre kan say na omo tie ya gin komisi no nsam punches na ba no a wo honhom bone omo so honhom bone e bi be say wabodam say Yesu adan wabodam na Nyame Som no when read the book of Philip chapter 1 the Bible okay Philip chapter 1:15 Philip chapter 1 verse 15 no ye to about asem was e bi mo ho a was e bi mo ho a ye ni tan ene tutu penti ene o ka Kristo ho asem pa na so afoforo ho a na so afoforo bi ho a wo de ani so na ka wo de ani so na ka Nyankopon asem ebi mu firo dom ebi say wonu se asampa no anu ye enti asampa ye wanu ye be ko ye ho no a che oba de ebi mu firo tokwapam ene bo Kristo dini ebi say ene kronkron so na mo susu say wo de ahohia omo di dan omo ahohia wo no ebe pom ho de amanu aduane ebe pom ye de e wo Kristo so mu Bible ma ye warning with the book of Jeremiah chapter 29 verse 26 chapter 26 read the Bible verse number 26 yetu obadi asam Nyame Som Adambo adan aba Nyame Som Adambo Ahodo ene me kotu Ahodo de tin kotu Paul de no ne de positive ne negative yes the Bible Jeremiah chapter 29 Jeremiah 29:26 verse 26 munya what say everybody ase asofo no Onyankopon ka kire asofo wo as Old Testament asofo no sham kete eso asofo ya na namu hwe asofo biara say ubedi sofo a o se everybody fie o se hwe everybody fie no etia obiara na bomodene say obaye sofo abaye namu a obasori etia obi biara wabodam no senkom wabodam no adan senkom no be de mu je obadam ya can come sha so obi kase Nyame say that says the Lord Nyankopon say ebi di dam na ka to wabodam tinu obodam no chiraw say sabi fa odro so be na odro so kwa o tete wodam bom o kwa Adambo school
What to dambom? But when you at the Bible said, what did this unquassia samano? Sankophone, I will yet so far as you will sorry then. Extra Sankophone, and you so much Adambo baby. But then for that door soon. Men I'm trouble, Debbie. Ha! Always say, Papa, but Cotage topic to Anomu, then you should never daba, and Ebano. Was it so for you? What's it? So for says a wood, so for so for the name, so for Abbess will be a name. So ready fear, Babba show ready fear, preaching the word of God. Now, Bomadi so betting your share, no cassette, will be Biara. What down, no sankom, what is sankom? What Sofia Niaswa, but I'm come. So, Mammy, a bay for the kind. What's what that Jimmy of yours? Yes. As a commission, yes, what will be said? Sorry, midnight. And go down here. What's what I can't check? I am Adambo. Yes. Because I fear no to no fear. I come house. Yes. If you were midnight, no turn down with your suspect to a bay for. No crap. Don't feel Bianca was some yet. Now, so Bian say I Adambo. Yes. And I won't. I caught the Babu customer to work. I said, don't say bump. I said, wood. Or for tell me, potentially you was see. We are so far, papa. But what day of a senior, we are young money. One amount of woman. Some potential won't just all the truth. Huh? Was it Cassatia? What's in there? Yes, also for what's the ready of Bianca? What's so for? One job to obey this offer. Yes, you heard the name. Or just a granted name will be a name. So ready fear. We are so far behind one fear. Ready fear. Over short body, young pony fear. It's your Biara. I saw Boma disobey so far. Obey Timia Casa etia or be Biara. What down? No shankom. Or the shankom mobile because this one. Or the Tinipano Adambo. Yes. No be raso fear watch and patrosha. Check them the thing about them. On pom to tababo. Comes to galon. No clear to madam bom. Quite what I saw them on. I won't quentra. I quote the Bible and read the book of John chapter 3 verses number 34. Read the Bible. John chapter 3 verse 34. What's it? Yanko Passaman. Hallelujah. Amen. What did you draw? Okay, Yanko Passam. Or Gipieto. Okay, Yanko Passam. The Yanko Passman, I okay, Yanko Passam. And let me see the video be Omudiama Chesse. Chessamy was sending a but the Sias were so for chain were calling chain. I want this of food to a dinkum or Huyanuada. Or Diana the Dross Ira. When you take no business nada. So for me, no one at TSC. I'm showing who I'm in one for or being ada. Hey. What's it? Cocoa Bessa. And you damn one cabin. A damn. Who will be around Ross? Debbie. What the quiet? I don't want to chant to us, eh? Huh? Oh. I don't know we are, so what know about didn't how about that one? Monsieur Fanyamo. Well, listen to the word of God. What's the cancel? For day. Now it's so fun when I said them. So we are saying show you the man, so we are no ada. Now to tell no dress Ira. Oh, fear about dress. Oh, fear so fear coffee. What dress na Ira. Oh. Adambo. Adam. Fena de ko we dey come radio station. Say o ko hear dress ana. O dress Ira wan say. E ko hear dress. Oh, and odi Harry. Ne dambo Harry. Yes. I catch us. I know so you no na die. About for na mistake. The dress no go. Hey. What for the dress no go? What for the dress go heaven? O dey o go see. Na ko end day. So when you latest dress or the kwachira for top. Na papa dam na Bible catch say oh yes for papa na you san kwasa say me yes so it me read Bible na say me ba bodam of Christo mu hallelujah amen me share the work of God the juma me here no yes and na ma wuru say ampa ma serious and your days na ma fa no yes and we see be mo nso so de o the dam bon na shankom dam bon mu komsha no just o misleading di pa no o to di pa na twene beji kwasom beji sra ji wasum free anajo ko dia to udu kwanta so twa ho president ay dambo ya tetew dambom o mo tetew dambom on se to for bi dambo wura fie bi mu a am fie fo nya bodam yes ha am fie fo nya bodam to get the book of Jeremiah chapter 9 verse 7 read the Bible
Bible Jeremiah chapter 9 ade ti obi be question na dross ba verse ira number 7 ha ka Bible na me it says Awurade sie die says Awurade Nyankopɔn what's the share ɔse men nane won Jeremiah chapter even akai no Jeremiah ko 9 verse number 7 no o say Awurade sie die what's the share men nane won wɔse asɔfo no dwuma obedi mu no men nane won ɔbɛnane yɛ na ma so ma share ɔbɛso asɔfo yɛn ahwɛ obɛhwem obɛbɔ mu afɛ no ayi die wom asam na no odin o asam na no odin owura so de Jeremiah 23 okay Jeremiah 23 verse 9 23 verse 9 kwaso wɔse adefo no wasɛm nie you pose difo no bi wasɛm nie makoma bubu me yam pose what so na akoma bubu ne me no panyina sɛ bibiri panyina sɛ bibiri ande to be kwaso na ndo so ba yira na so fo be ka kyɛ no a wo sɛ abɔfo ba yɛ no adwuma ɔbɔfo yɛ no adwuma wie ya legiri so ɔba wa asɔre fie ɔno no wɔhyɛ dross na ɔso wɔhyɛ dross ɛna ɔma ne nneɛma bi n'ani tuti no ada ɛtuti na dross ni hɔ ohun sɛ obi ni nada ɛna so fo me no nkwa na tia wɔn obi ni nada ɔsɛ abɔfo ba yɛ ho adwuma sɛ na abɔfo ba yɛ no ho adwuma sɛ ɛna ɔsɛ me dross wɔn ɔsɛ abɔfo na mistake kɔ de kɔ na de wofu sɛ abɔfo jimi na obi kasa asɛm wɔ ya na sɛ bi obi gidi no obi yɛ de bi ayɛ no wagye de wayɛ din ɛna ɔte hɔ ɛna yɛ de kɔ asɔre a de kokɔ hu sɔfo a ɔmo abɔfo bɛsraw kwan bɛ nso adefo no wasɛm nie wɔsɛ difo no wasɛm nie makoma bubu me yam pɔsɛ nsɛm bi ayɛ te ɔte a na akoma bubu ɔnim sɛ ɛtɛbi da adwuma pa na bi mu yɛ ni sɛ me no panyina sɛ bibiri ɔte hɔ na ne dɔm pɛ sɛ bibiri na mayɛ sɛ sabuni sɛ sabuni ɛne bɛde bɛsɛ fare soɔ adɛntira awurade asɛm nie wɔse awaresɛyɛ asase so so ma obi yere sɛ ɔyɛ warefoɔ awaresɛyɛ asase so so ma ɛnɛ kɔ ɛhyɛ asase so ma wofɔ korifa dross no bra no ɛwɔ ne hɔ dross no wɔ ɔde yɛ biribi atia wo ogu wontimi na okun da wontimi na okun bia wagye wo dross no bɛsi yɛfrɛ no ɛhuru abɛdwo yes wadeɛ na ɔde ayɛ wɔ no maso kɔ hea later mesi wanya wo na okun bio wo na ɛsɛ ɔbɔ ma no take action ɔbɔ adeɛ fa ne sɛ nka wɔmi adwene no wo dross ayera asɔre fie na sɛ adefo no asɔfo nyɛ akɔnkɔnsafo asɔfo dodoɔ ne nyada ne akɔnkɔnsafo me fie mpo wɔsi asɔre dɛm hɔ ɛne mehu mpɔne ɛna ohu asɔfo no deɛ mpɔne ohu asɔfo no bɔne awurade asɛm nie pɔsɛ na asɛm ni yes adɛn a so onipa kɔ asɔre de ne haw bɛdown wahu adeɛ de afa de ne so ma na ne wada ɔsɛ ohu ya na ne so tee no no na obi nna do sɔfo wone ma da ɔsɛ daabi abɔfo na abɛyɛ ɔho adwuma ɔsɛ bɔfo bɛyɛ me ho adwuma sɛn ɔsɛ na me dross wɛn ɔsɛ na abɔfo na yɛ mistake ɔmo de dross no kɔ babra doctor ɔde obi kɔ consulting room ɛyɛ operation room kɔ de dross no hyɛ ne back dross no hyɛ ne back ayera ekowura asɔfo fie a ayera dross ayera no the Bible ne count Jeremiah chapter 29 verse 26 say men ka sɛn Jeremiah 29 verse 26 wɔsɛ awurade asɛ wo sɔfo asi ɔsɔfo yɛ ɔda nan mu sɛ hwɛ awurade fie sɛ woyɛ sɔfo a kɔhwɛ awurade nyankopɔn ne fie ɛntia kɔ ɛne ɔhangi ne dua so a na ɔde hyɛ kɔ ɛne ɔhangi ne dua so a na ɔde hyɛ Body ya won humabo. Amen. Na sa Adambo say, "We can the book of Hosea, chapter 9 verse 7. Read the Bible. Hosea chapter 9. Verse 7 no. What's asutri na no anyaba. Asutri na muso man mun tie me. Ani. Mon pastor preaching the word of God. Mon pe be be som. And no be pastor bi obedu ano check be so be omunya. O pastor mo ba no. O be kase kaka moto bi. O ma bom ani pada say sram. So madam bom. Ofia sori no. Ofia sori ba no. Wa ba pada. O pastor no. Wa mo pada nkwa sori. Ofia sori ba no kabu. Oh how? How? It's so Adambo. Who come one more pardon? Babu Manchas Yamro. Amen. One can you sharp? Yes. Asuchi na nyaba. What's Asuchi them your way? I return na nyaba. Return them your way. Israel nyaba who say na for Missy. Ya preacher shall Muslim tie. Ya bodros. What can some Ubeso now I ask you. What? Bodros na reven na complain. Dear Babu, what's it then? Asuchi na nyaba. Asuchi na nyaba. Return na nyaba. Return them your way. Israel nyaba who say na for Yango person. Dim for the Be a Jimmy for. Ahu ni pa Na one of so be who one we abodam for one some chese bi adan abodam yes me no try dam no dabi that's for dam as for dam aba yes who go back to dam bo yes as I told them want to do who pada ayadam to do who ayadam bi sabi nyago pa bajiwa na pada
na baby odu ko jira ni Dabi. obade fa ne sanka obi adwini baji kwasom baji kwasra baji kotua chow down prancer uberu adem for wachi kwa dem wanya dambo nya dambo nya titu body want to say amen omia kuma nu omia adwini mu maami a wotie mu adwenya sharp Yes. ba adwenya sharp baby a che wo se kojira na ye nyema bi no se peja wonsa ye o se no na wotimi ko jabonten na ye se yatete adambo mo onyago po beji wo a o fasa kwa we Dabi. o se repent from your sin sister wadwini free bonim dukwete bonim woti bonim o free bonim o se me nyanko me ye nyema bi e wiase ni atoma wo me na me ka chew na obadi nyanko po ya wo hu yamabo on fa ne sanka o mi adwini the book of Jeremiah chapter 5 verse 1 Bible nkasa Okay. Jeremiah chapter 5 Jeremiah 5:1 verse number 1 and 2 ni nyina get to about yasem Bible nkasa wasi munchi Jerusalem no so Ghana fo ehwe mo da muntu mani hwe Ghana munchi emra so muntu mani hwe man Ghana mutimo na mo hwe na mo da muntu mani hwe man Ghana muntu mani hwe na mo hwe mutim na de mo hwe gime kwaso asofo fie na mo hwe ni mo tre so na mo da muntu to mani hwe bono asole bembe mo se be hu no di baby mo da mo se members ni bi pia so obi di asentri ni a obi di asem ni a na o hwe no kra obi pe omo afiri aso dem mo ma jibu mo ba no because no kwetiro mo ko Dabi. amanya mahunu ana madwuma nyeye ana madwuma sama sai me nya dwuma yo ana me pedi be di ye ana me ku ampame ana me yire mpame ana sa abrei mpesem ti kwan enye kwase asam ya Ana. to ba no nkita the word of God oba mo nko mo di nyina no enye wati nyame asam bi Dabi na wura no Dabi everybody di pass items freedom Hosea 5:1. tie Bible Muntie ye asofo. Hosea 5:1 say muntie asem me kra asofo muntie me Munya maso. wase munya maso munya bia wo tate nkwase atret Munya so. munya maso na muntie Mosuna tamo yaba. suna tam we ada Modani fidie. madanya fidie Ani asaw. ene check members no asofo muntie check members muntie wase madan asofo no bia susu fidie Yes. Ani aso fie asaw. ho anu mo susu omo di asew Atra wo mu. e di gu aso dem ho no anu omo di check members obi di asew kwapo so no koyi nam no oso di asew na gu aso dem ho Momo so twinti. mama nso twu kokape Momo di awohwesam. won na di awisa wan to ase mechew wan to mechew and no so for bi say na ono be fa nanim koda Yesu picture so wo bi you look alike no wo che no Yesu do on wo kwan look alike wan be che wo ya me che papa yani time was answer fu we oba de fantasy amen wo bi you look alike wo che no ba wo de kwan Yesu look alike na na ma ya ni se che Dabi ebeka usin ha obi you look alike ko kwache no wo de oba Yesu look alike ha oba de fantasy kan amen ebe mo nkrobo mo nsam ne be pie firi manum no eno na be expose mu yes and no kasai no be kasai eti anyansa for it wa omo ti anyanko po bebo mo ko mo do yes omo mu so omo fom hia omo fom kwan oba de wa ma ya wa mfa ne sanka mo omo adwene mu omo adwene mu nti amen ya babo ne kasa wo se munya so wo se Ghana fo munya so asase sofo mo mu ti asase munya mo ti me na munya so asofo mu nti ai wo se adwuma ne ya na modani fidie enyo bia modani fidie ma church members ani asaw eno bi se bi nje collection do be je no o de oje collection eno de anu nso no ampa body man ti asiam amen on va dwenu o dwemu na ho amen awura unko na didi agrosa no yes unko na didi agrosa no papa wa dwemu ya sharp na fidie no tomu a ye jimi cheto hunu Dabi ye jimi cheto hunu Dabi a ura so dem o yembe shew obi si okopa yaresa oh obadi huma mo bo amen hwe obi akwaso na akwara kitikiti asabi prediasa akwara o yare on the hospital abai nim nyansanti wa bie children's hospital yes asheda yimpanyimfo nyempanyimfo hospital dabi ni pebenya adaji ahwakwala ahwe atama kwaso de hwejojo ayejojo akwala hwejojo ayejojo akwala hwejojo anan helicopter fan akwala adai asa akwala we obi a conversion touch no a o mewie na conversion ache no yes
ye jai ube ni ma jira ho bi ube kom na policeman bi su ko church sa church ni bi ka na wi asiti o okay ya go pa che police for we anso o samom watch police for we anso aso le papa benya police wo aso bonu benya police wo ube kom na police ni wo benya police ni ba no sa actually fu we okay to mu jimi no ro to pio se sia so be arrest sia obaso le jiran say my brother obaso le jiran okay yeah no that when they are hey rather than when this was expected mercy yeah cause we that about spiritual thing huh watch you gu yanso o aka sam yim crash me ja so papa benya bi wom asole badu benya bi wom okay an watch so ja for so sa pepe asole papa benya so ja ni wom you were go church no say the topic ni tin say Nyame Som Adambo Ahodo aba no o benya di obodam papa o Kristo na benya wona bodan obodan hwe was so the three mu now my brother we are rest so be so benya soja ni obesore pie yes o benya police ni obesore pie yes okay body bay ya go papa so be ya dia kwa we so never onye bi da Yesu ba Ghana wa Ghana dampa wa be di sankwasi asem we Dabi ha Yesu ba Israel mem wo be preach was ye mama friend kwa no mama nche ye mu say no so ani omo dia we mu dia Ghana first of all den kola ba mu nche ye mu say no wo ye omo dia oh yes ye mu say no wo say wa ayedam ha oh etu be kom ni ya sha kom bi e mo bi kom she bi abam etu ye hwede dia kola ni papa wani ni papa wani ni papa wani and also for damaba aba so for damaba papa aba do so for damaba madness aba oh no so ni na ba ko adan oye gymnastic wani bai onyango pa ya wo huma mobo amen am say do hwa me no anu ote de me yase wo te radio so no wo hu de akoso obi ni ba na so for hwe kwala ketua o uti really a Facebook no be hu kwala no ni tiri wo so mu apagya no so ne nsa anu ode no apagya ni tiri wo so ni tiri apagya no na ni nonsense ho no wine no satete before no wine no na check be mes ni gira ho no obi ba wine no said you okita chobi body awe hu yamabo amen ofanti asiamra amen wa hu nyama ekoso nyagopa ka che with the book of Jeremiah no chapter 29:26 so for no hu san kwase ade we bia Jeremiah 29:26 oye kwase ade we bia mutimi nka bi was already as was so already some by na dia already go pass so for say wa show so for e so for you dey no pa chow o chrem no asofodie no wasi obi so for asi osofo bia na yes and what chance asofodie was already fear abrantie e wo bedi obi adwuma no osofo mi nya na odi Nyame Som bae nya na odi Nyame Som di Kristo Som bae edi obi aye bi pen e no se emre da ho ma yen obedi sofo a o se hwe ho yie shebrade fie na adwuma no hwe fie o se obeto Nyankopɔn asem etia obiara word of God ni feel the church members na bobody say obeka se tie obi biara wabodam no senkom na me topic ni say Nyame Som Adambo Ahodo aba we suppose my bodam Kristo yes won't be nkasa say but we have quotation we be e dey defend Adambo na negative no obadi am say nka wo mi adwin no Adambo na wo boni asika pe mu Adambo sika nibre mu Adambo to penyansa kwa bu Nyankopɔn ba wo pe kwa bia say Nyankopɔn adwuma obadi am say nka wo mi adwin no wo adwin no TV dabi kra na nibra ba obadi awan fani sanka amen o mi adwin mu awura wutem na no wadom na no nkwaje da asem na da no o ka the book of Jeremiah chapter 23 verse 13 23 Jeremiah no Sarah this year ni wasi Samaria di for no go see Ghana me hunu kwasi asam onye kwasi o hwa so fi o hudi ayi kwasi asam enye bi na kwaso no anwa nye kwasi asam na kwaso nye kwasi asam na kwaso kwasi he Patrick iwa me kofo bi obi afu nafu ade ni nyeni pafu me catch your plane nyeni pafu dabi hweba me na wi ayempe yenwe omo ton market na emma ya no na medu ga ne kofo de bebum kofo nyom ho wie ko yes the bum kofo mo omo nyom ho wie ko pato so ne yanwa de bi ha na study hwe se onum nso we nafu we ebekọ
e ba cha ndo kra hwe enye na fu a mo study ni ye pa Adambo ni bi no me so just study papa na nsa ho study papa na nim na study papa na fu se hwe the one ka body sana kese wa fu so tiatia yes hwe body color na original no na study hwe na fu no ani no bi ni nsa ho tum na fu ye kokko ha ani wa pon na fu so wa pon na fu so enye no kra da bi enye ni pafu enye ni pafu obedi etinye eje wo hwe papa ni nsa ho na hwe na fu oni na hyehyɛ ho oni na hyehyɛ ho oni na hyehyɛ ho oni na hyehyɛ ho hwe wo de yi fruit na menche menyi bi mfa mo kwa hwe mami omoton silicon omoton now study pansan ni sound to esi say no hwe ni po body ni patuntum wo fusu kokko atwa se o de ade na abon yam o de ade na abon yam anu ono o de azan church members awon Adambo ni bi nto opanipa na bunu adentia opanipa na bunu just wa yen sankyerene and mother man sister don't you answer ya de na de ni besie go and preach the word of God papa wo so ye catch us wo so afu ahu no afu no dwoa nko have you da bi because you won't conform a four who not for a doctor some of what you win my catcher. Ati, first then him by not my power was on him dear by a doctor's Timmy Bomber will pretty nipa. No Timmy in colony for your funeral and my baby quite was what was in your operation ye ba every year funeral. And it's person beside question. Sadia or ye no into Tiaso Becobiana. Tiaso Becobiana. About the advantage. Amen. Obi adwini amen then what domre then nkwaje e masa de we metwa da bi masa de ani minyi bi ncham mo ya de no ha eni ebini ye ton silicon nti we ebi na we ya chero no ebini metumre ma chi eni hweo eti we no ni papa na hyehyɛ ho papa ni di bi ahye na fu and what you are transfer them, send a four or the abandon the miracle water. Amano, it was a next week of Boston, no yard in a front, not just our no side anyway, the Funai, any. Oh, when Yamsuma Dambo. The insurance in the fruit. So, or no was in the fruit. Yes, a soft one asano. Asano, but come now, yan walk what ye. Yan ya demand because I give 5 million. 5 million penting, or be 20 or be many pebi after quine, can a name to. This time, when you tum, now you are full so. Oh, I saw dear Bonnie, a tatty bet, a new Simon tatty bet, and what Jabon of room. I know I'm paying a tatty chain, a beanie, yet tongue, tom, Yamisuma Adambo, into the black with about tuntum, any. To wake up when your own young go to a color with and can you make a oh, Yamisuma Adambo Naban. What's somebody did for Ghana for a Ghana did for my Hunum Quasiasam, possible who did and Quasiasam, Trump Quasiasam, Daddy, was what Hunum Quasiasam. What the ball is shankom and the Bimutia Bossum shankom. And mammy, my Israel for many probably from could disable some netchy. Jerusalem did for no, Jerusalem did for me. Who for 40 I saw what DB and a chalk conco. What DB as soon in fast walk. But Bonabus winning Yamidi, and with dear Chile, yo, Maria, Ghana, me knew down any better. That Ghana, my politicians. For near default to buy. The bank money subatemo. The bank money subatemo. About the Vanessa County. Oh, my dream. I think I'm Suma Adambo Ahodo Abba. Had will be when you want a throwaway. We will be big deal with Echi. To be so be called, you better don't be an one, your town one day. Your friend who about to ya answer where Jaco, Uncobium. To be said, oh, corners of Danica, and I'm home to me. Oh, my TV is to be on that. To come brain, yes, would be true actually. Yeah, oh, my TV is so Debbie. Because Nippania didn't be Jina Hormono, or beat them on the 9 and a yak, the 9 year that, and so be a bit man and I be Jaco. Aden. Nyamisuma Adambo na bankro from Genom ade ye nu kwani ye frafra match ye frafra san krofo nya dan enom wo ye dinsi ye mankrofo hu so ye dinsi no
na Nyankopɔn fie hina Yesu Kristo ya hwa na den na zeni ni say ya hina oka kokoton ya na so for kokoton mimi say question so for mi fo kokowura na say mi fo Nyame nipa kokowura once what ni me koko yes na so for kukuri obeton banche obeton body akwanche no woye body akwanche no woye ta akwanche and I mean wonu na wo to wa I don't have problem but bisa say hina wote no hina wote no nani wadomre nani nkwaje da wa ma ye warning yes Adambo na doso Adambo de Jeremiah chapter 5 verses number 21 to 22 Jeremiah chapter 5 verse 21 Yento body asamuntie ye Ghana vo o man kwasiafo a woni tre o se nipa na ekotena be biada ni Onyankopɔn yisu kwasiafo de ma ye ko wo wani so ona oti aso dem wo wani wo huna de ye koso ye zan ntu hui ye zan ye wa zan tu una aso oti aso dem ye be na be pastor de be preach do be hunu mfom so be twu ho afrim oti o twempra o yam nhyew oti aso dem o twempra uni ayam hyehye da bi hu pada ti aso dem o twempra uni ayam hyehye onum oil oti aso dem e bokro no den unimu nyansa ba besia sabi mpede ukun brimu nyina asori we no ko no di brimu wo nyansa bi eni do ye bi ba besia wanu yabi wanu ye ukunu so nwade kra oti wo na usabi wo su galo se de wo ton kresi kasi Nyankopɔn heaven what no sabi imprediasa ube gimi na odia be sa ko ne njabi da me me Nyankopɔn nam di na kire no Bible na asem na ka wo mu etanam di adwuma the book of John chapter 9 verse 31 yani biso Nyankopɔn wo se media bi pefese wo Nyankopɔn no wo so de mo yani wontie wona ya de moyefo so be fani Nyankopɔn wo be fani Nyankopɔn no ya di opa no ye di Nyankopɔn pa so ni pa ana Nyankopɔn tie no tie me afesu santi ase atiase wa se enye sencheri Nyankopɔn ko na sencheri ndabi na me catch yeah tinye di obehunu so sofo bi aye sei ebi azan ebi so ya abosom kom yes tiro catch us ebi di dam no ye dam ye abosom kom yes kase dia wo ye no o ye mo obi akoto na mo mboni yes etu otete adam otete dan abodamfo yes ha otete abodamfo body man tiase mra amen on fane sankan on woni so ntam amen di mpanti no babesia be wura so dem no do so be yira anu de me tiase o ha dientra mi hunu kwan ya mefa so amebo video no ya bi mi hunu kwan amebo because anase nani ma badada ende ye mfa no mra e bokra dross ni ohun sa dross ndi evidence some ye gina so ye di preach a chere say obofo bie di wa na sabi obofo di nkwa na mu twa ntokra sa ade bofo bofo ari ni parliament ni pa so ari ne simple sabi a shabofo Jeremiah bofo me tie Bible verse 15 me soma wom onu ponso on suma say di fo no everybody asem ni ponso na asem ni wo mu di bi din and a second control yes baby siaba sorry also person ni udi nkomo wo dina ko wura office wo ko duru officer also man bibi so on fansa nanim onye bibi no onom oje ade no no wie also nya say wada na nso tete no da na nwafo tisobi nada at the same time ohunu dross no be say so for me no nkwa na wada am ha no obi ni mada so for no bie na no a o say abofo efisuro abe yo ho adwuma adwuma be no o say me tro me ba me share dross na me dross wan o say bofo na mistake the dross no ko odi ko police station a obe na ho sam yeah dross na won nche aba wan hwe ni ya anu da dabi anu da na ma chinchi ye be wie mu anu no ate uti na ye si waja obrezia ti na ye so afa dross eja obrezia ti na ye so afa dross eja obrezia ni ma me ka kirawo bi se sa de na me ka sa unu fudi ye mienu nti waja mienu we anu atan ba ko de ko Vanessa no atan ba ko de ko ba de mfanti asa amen nyankoma de odi koye tia wo no odo sayira we aso do fie aba
na sabi ayade simple sa Debbie because you have draw so in bag mu nkwa so Debbie nti so what na awura na wan kasa so usu aso bi papa you go pass what can send bi asam na so for na catch oboa yes but for bia no me die you don't have time above for most what you na ye twan to hye we take action na say kirim was your time okay Nyankopon kasa o de mra na ye bi yes was you kaw no be just my brother kwasi asem na akeka no kasi atoso ye gimi ana no be ba say na me above for me friso na bai san kwasi asem sa mo be kan afa no wadi no ko Adam no my warning no yes tie bia wu ye Adam bono yes tie ba bono Jeremiah 28:15 no tie Jeremiah chapter 28 what asam no me part of verse 15 asam no do yetio about the asam was odifo Jeremiah also odifo Jeremiah ekeche Hanania say ekeche onu odifo no enam si ahye komato difo na hu say so for ba ku bi ye friend say dey Hanania ho jimi Hanania obìnrin bọ ni mo sa Hanania tie asam na wo Awurade soma o Nyankopon soma ayawo na wo mo omaidu mo atro sam so mo a do si ofiri suraba na Nyankopon so wo mra no be say wiase 2028 oboa e jimi sama ya Adambo Awurade soma o do no so ni beto Yesu picture so mo nyina nya papa Awurade soma o Awurade soma bia wo na mo omai ase fele tamu twa you time mo se fe ye ni Yesu picture na nya the original way ya cut what that what twa you test someone no me se beba mo nkro mo to beba mo nkro mo sabi wo bi you look alike na abuafu na wa chiri pa na kwatum wo de wo be Yesu look alike say na ma ya nua de se che Debbie akaba ka usi wo mo maidu mo to atro sam so ma ya mam ogaga na man nipa dodo do mo ha den atro sam so Jeremiah 27:15 me soma wo wo pass you on soma wo Awurade asem ne wo need the word of God omo di bidin omo di din esen control the dinner control yes now also the book of Jeremiah chapter 5 verse 31 Jeremiah chapter 5 verse 31 what a devotion control ne ama ne Ghana memo a devotion control asofo no mkokoti wo kokoso asam na mkokoso edi mkokoso asam me man so pedesa am sure babo no Dabi kanwo TV no yes kanwo TV no yes me man pedesa so pesa no na so wie no mo be ne dan ba ni dan we twa wa wie we twa wa sell life we sell life who to do a source of income yes about the example amen who can the book of John chapter 10 the Matthew 10 verse 5 okay Matthew 10 verse 5 free it can yanko into about the asam 10 verse 8 no was Musa yare for yare yes na ka say osuma for so mo kwasa yare munya na wufuo so munya na wufuo muma kwatafo humfi o se tumi no odi ama ono o mama kwatafo nyere humfi no be ko be na so 40 gate ano oyin crofo etwa ticket ticket na chi basa kotua consultation fee sorry for ticket oh no ticket as wa ko sofo kokun ni don ko sofo ani na crofo dross yira no no enyo bi no ba no aka chese you want say what ye page and ye can want say page no nkofo on tank of krona o onya sato bi anka hwe o ono think otherwise ye sorry there obe hu mi cast but the chair consultation fee obwa wajibi cha o nyina obwa obukọ no atanya de no okay oje they say jai consultation seminar o jai eno bi draw saira no yan consult ya mo tutu ahomoni o wasi ye tutu ahomoni mo nipa ne manimna church service yes kebabo wasi monya no kwa wasi tumi no de mayen kwa ti mo fa makwa wo so kwa fa makwa and then it is say na woji utwabo atosi wato twabo atosi tumi de wato na collection ba kwa ya gina so de amintino and na obi ya no de no advantage no di bunkrofo and I had to collection as you collection as I get tired yeah tired can you was so the coffee abo tight amu du abo unu so for na utu na abu so be hana jam ya tu na abu ayo tu na abu so me hana jam ya collection free will yes but I did not come on any free will Debbie ebo da so timi sent so okay first price tight ni sha to the bi adam di amanyofo ho eyaw mo ye di matema na mbuafu ye di matemu ese tu vote nti
muntimi nkasa mada ne nkrama mu ankasa bi mpadu ene na kufu adubai kufu nyankwada na kufu nyankwada amen president kufu ex president nyankwada amen mahama nyankwada amen anadu nyankwada ha ne de me de mama mu nyankwada o to petrol mu a aso mo de ka to Ghana for mene kufu ye de bi ye Lawrence dadin atamis dadin de ye to petrol mu a aso de ka to Ghana for mene ka mu antokwa san kwafo ye kwa so fie no wakoto oil penisi truck to away 300 300 Ghana Missy Tama, Missy Abaya Bakwa, me from Mama Basu, me go on a poor trotrum, the Banotti trotrum, or sorry, or oil twat. No, I could put 1 gallon, or about 1 gallon, a new 1 million. Debbie. No, I can't talk. No, dear Tam from. No, dear Tam from. I put oil. Twat. 300. Yami yakoni insuo no insuo no bi atwa na osofo ne sabi preduasa osofo no no ontu boho Debbie ono ontu boho Debbie a onto yoko machine onto bi odi workers and now back on the pure water factory and on one kasa bomb modern afa workers obi workers be 300 or cars e dey cost supply what training baku aduasa and a walk bottle back. What 20 now? Almost I say 6 cities. 6 cities. It's simple. They are 10 cities. 10 Ghana. 10 Ghana. Yeah. Diasa. Into oyi we Diasa legum. No so for no on to abula. Ono so for no sabi oni boho. Debbie. Oni cars or the cost of Debbie. On tax. Debbie. No akoto sa papa nsu ni bi. O se mehira so adan nsu. No yi bako bako say kru say no 100 Ghana it was check it the what such as what check the woman now aduasana dan 9 3,000 30 million tam bottle bako aduasana no akoto say insurance insurance adit na so for nankasa bisasani na na bi o te krawa no bi ade o fa bi nkomo ni kromo he ni wo fa bi yare diabetes den enso wo tia na wono wo fo ni ma me tia kura wo bre den na wa koto no abenom 100 Ghana wo bra wo di be fa boto he oba de infa ne senka ka wo no TV no na Adambo Ahodo na aba no ebi chewa wo bodam sto hu so yedai wo bodam sto hu and no be na no obi ade bi obi sene me obi akwasore so fo no bi o tietia no o to 200 ni nyina na members no omo di konko na trefam ho to ba na wa be tuska gu so fo no so no hura se je be foforo jodi no mama nsio o gunu sa na gu fam na wa atacha no mo twetwere no mo twetwere no be pass dem bi na so for the door see dem ho na check dem pass through door so open door dynamo or the epono door omunya papa. Oh, what is happening? Papa. What is happening? Yeah, papa, you pay before you pass the where we are done. And then Yankopon sana laugh at it. Debbie, and now person was saying Yankopon Yamisuma wanted it. Go trade jump on Yankopon. Adambo Ahodo. Adam. Now we read them where we are sending them dome coinfa. Adambo Pro Max no. Huh? Bible can want it. Was it the book of Hosea chapter 9 verse 7? Bible. Hosea chapter 9 verse number 7. What's it? What's it? Asuchi na nanye. What's asuchi na nanye? Areton nanye. Edu. Adentra. Israel be hunu say. What's Ghana from be hunu say? Edifo no. Edifo. Wa ya jimifo. Edifo ni biada. Huhumu nipa no. Wona mo se obi huhumu nipa. Wa ya bodamfo. Biada ni dan. Abodamfo. Biada ni abodamfo. Wa mamumu yododo. Mamumu yododo. Anu otan. Anu otan. Ko kan sia na. My brother. Otan huna fa so bi ni so ni apobo no ka babua obebe nya no de dia betrasia beka abeka ne nkwase ade wo ye ho yes
Hina Yesu catch us the dross. Wanka. Hina Yesu Christ catch us kwaji obi dross. Peter oje 1 dross. Andrew oje 1 dross. Philip one kwaji 1 GB. Moji dross da be na mesia yimfe kwaji yimfe ni ka. Kana na ma simani suna mo ya de wa pi ho. Hey. Don't know you want to joke takasi ya. Ensi wa so kwaji dross wa yimfe. Nika pofa. Kwaji nika. Kwaji pofa. Bie yi mpabo de twa wani so. Na ya de wa pi ho. Na ni obekom no ma so nkwa nya jom dross. Body me enhira pa. Amen. On bango samra na amen. No so fo mua so fo mua. One church members abody by. No. Huh? Mfaso kakra wo pedi nti. You can the book of Romans chapter 16:18. Romans chapter 16 verse 18. One what is that? One sum ye ready yes Christ. What so for this atonton for no. One sum ye ready yes Christ. No mo sum no. Na mo dan. Omo sum omo dan. Omo yefru. Omo ye stomach pastors. What the text them da? Oso omo the text them da. Any adokoko sama me ni papa sabrei. What te benka? Me dey for di follow so. Sabrei u ba what Jesus. Bandere so do ya maka. Hey. And then be revive. Ya chuti so pressure fire enemy. Ya wa ba una enemy. Obe fire oboto. Be fire oboto. Unu obedi wawu. What the touch them there? Omo the touch them there. Adokodoko sama preacher ubana. Your life will never be the same. And the 2000 baba mfa mafie. No way. Enye the same. Life asisa. What the 1000 kwa dem one obeba na 1000 shoboto. Debi. Life enye the same. Debi. Ukono 1000. Over 1000 shoboto. What the Clemada? Because me nya was sorry o. But ya do o ne kwan so Nyankopon so fro dom. Enye se bia me koto bi die firi Nyame nkyai ana Nyankopon abehu mi mobo. Na me nkwan ho adwuma na me yo. Yes. Akoto to nyema gu Nyankopon fie. Me se obi nanu video bi obi sane me. Enye me fia so fia. Obi be pie kaka no. Oyi nsuo we. O da ho nanim. Or be a good noon. No, you oil. What the person in some say? Not be a for them. Not be a for them. No, you spray. No, it was spraying. No spraying. Yeah, but you are not be a good as what you are say. Wala. And Yama or Bob no ban. Barco, dear, or Bayano, or Quine a diet, and near soup. Somebody. When a diet. In such a friend saying, I saw the moon many back with Diana. Owie no asno be yi handkerchief ade be pananim ni nyina fi aso fi o akwanchenko egu ni center table so oh miracle items asno owie a we yi do benom just ya prescribe drama no yeah oh no asno owie a watam padagu hey baba may a warning yes. So Bishop Sankom Webi. Say Sanyama Wemu no Nipa Besrawa. Besraw Adambo. Yes. Adambo. Look right. Jeremiah chapter 23 verse number 32. Ye talk about yourself. What's a share? What's a share? Me near D4. What's near D4? What's so Atroda say that's ye Nyankopon say. Everybody assembly. What's Nyankopon say? O make kanda ya no. What's obeke kanse bia cho. What the atrosam? What the atrosam? Any Harry. Ni bani timi say oh you very smart. And no patch all put his smartness near there. E wo so ade be jewe bi dia free wonsam. To utdam honum. On ubekase wonya o mo wepo to o ye pobomni ha to fu asabe o ma loto number o mo da man ka be sa abodam decrease and as sabi ti o de ti o can the book of Jeremiah chapter 29 verse number 7 Jeremiah 29:7 me person Jeremiah chapter 29 verse number 7 Bible nkasa was say mo hwe kro me ma mutuko ye die was ye hwe kro no odi ma ye nkom mo hwe die die Ghana man ye be pia was ye hwe kro den ye hwe kro ni ye die mama awrade mpa ye ma no ye mo mpa ye mpa bo no me bobi ma Ghana wo so bobi ma Ghana and when you tushio when is what manifest Ghana okay upo na so pe Ghana ye di ye president Alfred ono de odi edim ha ye president Alfred ono so money tuition no na just ye mpa Ghana de ye say bebu Ghana lotteries no ye nkoto na America eno no ye to foreign ye
president is offering. So you go pump na asuma wa. Na ganyen so yem fam ko buy di. I don't know. Phone to Ghana, they all two new best says I'm your good no. But Gunu, the young to Ghana, a cartoon UK. Cause King Amemon. Puja pot near the Ghana's Kenya, I'm a first Kenya, the Kuguso, the Ajadia Bagana. Tianam say, yeah, would you some, Naya Pobonti? Ade, Ghana, mine, Yamai, or mine Ghana, your hospitals. Oh. Hospital abaya being or some my friends say health insurance. Yeah. Mine am free hospital. Yeah. Me me church what the ensam wo And some there we all. it is all you be and go podi aduro amount e dey yaresa ba e say we dey more mine. Yes. What's the show mine am community dey. Ye mom pay man na ye diem ana obedi ye ana also bedi ye because o man panyi bi ni wasabi sabi ni trim wo dey inside dem krampo a no I to body say through you am watimi anya akoma yare aduro na ye dia kokolebu na ye cardio center o ye yibu dan na free ho na nkofo nkoda makoma na obi nko yanya kidney aduro na ye nkoda dialysis subium na obi nkoda wo se okwa check ni no na we do ntimisa o man panyi ko be vote mo nyeska because sense kanu say duro no e be bo magana tinya akoso Yes. yeah I don't know that. We don't want for. But support Ghana economy nso anya papenti Yes. Anya papa. egugumo ho yes come home Messi about pada dia o man panyi na so boni bi I know the First person also about partner. only the first gentleman Yes. all Ghana Yes. only so Bobby first yes No, you're gentle. no di di o Ghana my Yes. no the sustain economy yes body am fantasy amen omi adwinum amen kan wonum TV no Dabi. what bekene say When try. Nyame Som Adambo Ahodo aba yes ebi bon Nyankopon we ebi so bon bonsambo we Nuclear. edi go Kristo ni mu ase body am fantasy Amen. wo mi akoma ni Amen. to my warning see en hwe wo Jeremiah chapter 25 Okay. verse 15 yanko Jeremiah 35. That's about 15. 15. So that is when you couple. je di Nyankopon asem Aka kyerɛ me nie. okache Jeremiah Jabufushia sakuru yi. Jeremiah nje bufuhie nsakruwa Na mama na mai a me suma wo nkyɛn. na Onyankopon ka se wo soma hu ma ba nkrofo mu Wawunum. na nkrofo nom Na wanum atɔnden tan. na omo no meto ntintan Abobɔ dam. enti ebe wurawura honhom be wurawura sofo ni bim na omo di anoma to ntintan na omo di awura members im na omo bɔ mo di atete adambofo Afna me ba suma ba on so o nti. de se kan bi fesuru be chese mu ba ba sa adambo we di wachi a ba de nyankwa sa be wiewie o sa na aku sunsum ate Satan so boa ne ma no unimu a wanya ba bia moa ne so oboa no asori fie Yes. oboa mo ne ma no asori fie Yes. listen to the Bible mo adwenya sharp Yes. unya wadwe se openkwa ate openkwa anka obesua the word of God Yes. nsem wo ye ka che otimi sasem ye ka ni Bible nko etu di akire wabodam nto nti ase Nuclear. wabodam nto nti de ka na se Dabi. to kan the book of Isaiah chapter 1 verse 1 Bible ne nkasa ne yenko Bible Isaiah chapter 1 Bible ne nkasa verse number 1 ye to about the asem was Amos ba Isaiah this wade hunu oh hunu ye Koso you know you said am Koso. hunu Judah ahemfo you see any yotam asne Hezekiah in the munie osoro muntie osoro muntie asase nya so asase nyaso awrade kasa Onyankopon so wo kasa maye mamu wanyini waye ma amoma nyini mama won so wapagya nyame ma se Neso omodo mo soko ya bie so ba de anim anyonyam a asofo na balance the word of God no ana omodo de repress bo me soko no ma bo Nyankopon soko nantwie nim ni wura o se abo na ntwe mpo ni wura afrum nim ni wura di daka ni wura di daka Neso me mai de yesu Nyankopon se ne ma de woni tiase wo ni ntiase aw o man de mo yefo omra ne boyefo mo mo su ye duro omma o ma so mo duro mo yefo asefo fasefo e ma wa pro e ma o ma pro wa jawrade ma je Onyankopon chi wa bu Israel kukuna ni mutia som nya nipa som Nyankopon no wasan som nipa adentina ya momo denti Nyankopon se ono ayren omomo ono ofisuru o me boyengu etimo nyina ya no be wura so dem timuni nyina hodem ho nya ayren yare timuni hodem ho nya ayren timuni nya ka be wura so na so for members gudamo na body ayren body di do ma pampam panu di do ma pampam the whole church members ni nyina ya te tio madam bom Yes. timuni nyina ayren Ayare. hwe papa panyimu wote wo na panu da na pampam papa panyimu wote wo hwe babun hwe fotwe hwe wasi timuni nyina ayren timo nyina yare wato so mame timuni nyina yare
akoma mu ne nyina hojo akoma wu na ye ni ginya ko pasem die no ahojo okon no because of maniama hunu anyam kwaje nti dabi hwe my brother me kan say me chow on the podcast about the book of Luke say on the bani ba ko sakra eni je bosoro aboko ni baje but ye was so da bi o wura mu a eni je ba ko crazy so bi o mun sakra magene etenya de eni je basoro but enya de so for ko preach the word of God no ko because of meduma say me ko pe we bia me ko pe we bia sa de be meduma be ko yie enu nya dwen sakra e society yes nya sorry dabi obade mi ehra proma na amen tie babo o timu ni nyina yare adan be wura so ni Adambo na koso am fe di ayetan no obi tiri pagya church member no ato no umadama ka be sa edamo a pagya church member na okura no be ko so dem na so for the football say Holy Spirit football football na that's all them football no yin krofo bi no ma ye one say mo ba mo hye dantenwe te dom eguo bom word no hwe dey so for kire look at yalla oh yes as I say oya de bi kire say to me be here duba wo dem ho ade wa oye the kura ni wo pa di utimi say edam edi trihu ada yi wo say de bi am ya no ma jimi for ba ko so agina yeah so ma commentary na wo de ade bi wa o de be mo hu ni say ade no free wo ba ade na ye azantinu ordinam come ordinam ni interpret ni one tianwe cameraman no so okita camera or the kodu ho one tianwe the cameraman na eba no cameraman ntenwe ria asem kurani Isaiah chapter 32 verse number 7 also order for the yabone na de yabone bi oye bia na esen obuni timu pobone bomutim bone say yenye niam bia be mo odi atrosam di atrosam ene same broni senjeni nyankopon mo na me kire say we mu nyina na tricks tie babo odi atrosam di atrosam same broni e di same broni ene ohiani ade ba ko ene say obobroni bia o na pankwa no ono kwota dem wonum ene niam ye gege no ntimi nya bi nketo ko probisia akope bibi say ade na nkrofo ye we bi na me ntimi nya bi na me so me ye fo akeka me enyai because in your turn the price in him to be some brony back of fancy for so say or big Tony be media quite toss I didn't know or banu be biang and still on your for that or the atrosam or the atrosam same broni the same broni I know here you can cry at the moment Eddie how or here no or can cry compel Benyasam says ya Benyasam missing Nyame Som Adambo Ahodo pie aba Nyame Som Adambo Paul ye kaso Paul abadam ne de ani obi na ka kire no wow ha ono Paul obi na ka kire Paul oh the book of Acts yes Acts chapter 26 me part of verse number 24 o si na Festo ebu Paul obodamfo Festo bu Paul so ye badamfo oyi na no saaro o si oyi na no saaro Festo ede ne kese kan se Festo de ne kese kan se Paul wa bodam me obi aka bia kyerem da Paul didn't be catch me. Was what podam? What podam? Uhum bebre no. Many baby bisa apostle quote my Bible that was suana ma wa podam. Ama wa podam. Men koton himo bia. Itam sin Nyame Som Adambo Ahodo. I know say me more dam. Boss me more dam. O penny Festus. Na mo penny Festus me more dam. Me kan no kura. I need the hansam. I need the hansam. Need the word of God. Yes. No di fidi. Nya the tongue. Yes I do yi. So be better kwala yi man biom tamakwala. Na nwa kwala. Menka sai. Asi yem preaching tia. Menka sai. Wan ya kwala sei.
Now me quote the book of Jeremiah and Chewa. Jeremiah chapter 29, verse 26. Verse 26. What's it? Everybody else was for you so for. Esi osofo yo the name who be this for. So everybody fear. So we be hwenya go po fear preaching the word of God. Entia obiara. I say we preach it here obi a. What bottom? No shankom. You want bottom no the shankom. Yes. Obehandi pa bebre because obete tin crofoni nyina wadambom. Yes. Tin crofoni nyina wadambom. Obadi awe humama bo. Amen. O kind the book of Hosea chapter 4 verse 2. Nyango poso nya so for nya fight. Hosea 4:2. Hosea chapter 4 nya fight. Verse number 2. Tie Bible. And ten can in control. Say Ghana memra. Who fe 4-1 yanko. Yes. Muntie Radi asam. Ghana for muntie. Muntie. Ne Radi ni asase so one year tias asufo. Enyo ham. O ye tias one year enyo ham. No krani adoye. No krani adoye. Eni nyakopɔ ni bia ni asase so. Die bia ni asase we so. And ten can in control. Say tanka ni nkonto. Eni ewudie. Ene ba bia ye wura kremosum mo bi ti mo ba hwem. Bon crofo po. Ono obi ti Kristo mo bu Kristo fo. On so ti zongo bo po zongo. Bo po zongo. Nyame Som Adambo bebre aba me si ye nyan zongo fo ni nimse malam fo mi asa yes malam bi nimse ni nko malam bi asa I preach for fountain asa malam fo bi afom we hwe and one TV ni malam don't try it TV no yeah obadi amfanti ase amen nyako pampaza ala won paza we no ntimi nsum ala zongo free zongo simple ku kore ni mas too much Obadi evanisen kan. Amen. Omi adwini. Amen. Me nya hufo. Dabi o papa mummy hufo. I'm telling you. What you preaching here? Yes. Adambo na doso do aba. Dambo na doso. E wo be bia. No bi ya de bia, je no ya no. Wo be woni ase afia so no fie. Ndami ni ase o meye. How? Ndami o yeso o meye. No ya de de gu Nyankopon ya wani mu ase. Chantrosha no. Tie Bible. Wasi min kanche wasi wo ye nya fight. Yes. Wasi ye ten kan in control. Ebe yo se bo no wansan de no. O se bo so be kun o wansan so wonko. This will be when you go on your own tokwa. Yes. What do you like? But one who want to call chai. We want to be your jabab to. Now go back Christina tongue. Yes. Yeah, Bible. Was in tanking control. And tanking control. And you would any chrono. Would you know chrono? I was saying. And I saw phone will be no fan. I want so 14 will be Johnny. You know a time that you didn't quite yourself. So for. They have nako. Che. Tunya me so much. Yes, our dear, you go there. How? Hey. But you yanko pay when we are about. Amen. Amen. And you will be our swimming yanko pound. Then you quit woman and swimming yanko pound some yakko. What dear pa? The BS or the tunnel, no president fund. With self interest. Can you mean? Nobody interest. I tell you what you money anymore. There is accountability. Read the book of Timothy. What's your same show? Okay. Who are about to Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 5. Okay, 1 Timothy chapter 6. Verse number 3. Get over the assam. Was it in contempt church? Was it one contempt church? Now, so big church. No, transact with the basic 20. Yes. About the advantage. Amen. Yeah, but no, you have a quotation, and a quotation, you know, and I'm be our baby. Be my mamma about it. Say, a dano. Any brand or see no. Now finish the any ho. Now well I da cross one show. Nafi. Nabo so me. Wanye. And I say once any pen go nyansa ni won ti. There be wanye. And any brand cross wo ni pen ni obofo ni mo bi anim. Na afi de obehun. Wanye ho. Wanye ho. Ni pen so o ma hu da no. No ma hu mre no. To ka Bible no de nyina ba ya kronosam. O de be jase kronosam. Me come back me me ye won teaches. Me de won teaches baba. Oba hu bere no Mama hu da no na afi na be hu na no say unim say hour start free e ba na sabe day asna day na free ba week na week na ba month asna yi aba keso ha manim ha no TV no wa nwene ho ikotompo church so big church from me no one pray ready yes Christ say ya jin ko yes Christ no asam no a de ye no e de ba jin pa church no ko nyam so pam a church ni pa ko nyam so pam wa fa sa ni pa no wa hwan ba wi che na me
na minim die me kasa che wo boa efie nkonya na afa wa hwan onim hwe hwan ahu se wa hwan ya kasa tie babu no wo so onim hwe wo se wonim hwe na mom no o yade achinyegye nunkuchire o yade ninkunchia die free mu ba no ni tan kusu so tan ni pan kusu isekro fankofo wadwene inipa ho adwembone abopa manso tia ese ni pa magine sai pa magine dai asai yedam ni biani Adam. To go Jude chapter 1 verse 4 Jude 1 4 chapter 1 Bible verse number 4 was any baby your mama your mama you free to tell how you Adam baba wura mo wo free to tell how free to tell atron wasamato si atron wasamato amasa atemu yi omu ya mumuyafo asofo madan yanko pasam dan ahofie wa pa to fo kro on the yes Christ no joy and try verse 8 ye toba dia sam o se sana ye ne musu ya da esofo ka so se sana bi mu so benane ada esofo na antu manya drip ye ka sa na so nya dey be wura so dey na kese me dwuma mentiasi se sofo bia nkwasi ade bi okoye hey ni kadio ense mo nsem bia ni kadin dia so dem na enkom hye no ma hyehya ni dem no wa ya mo members na hunu say members no o ma hunu u say 1 2 boy kwaso mi no bia so kai aba de see osimuntie no okay muntie no na omutie die e free di pen mu ba ti do be ka bia esa so ndi so no bia ye bi sam na so re ya ye basa 1 2 if do baby na fe adane esi ono aso se fe on change the word of God bio sa hom na ba ni pen members ni bi na omri gya ode hyankom na fe e bia tie esi ono aso sa na tie won be wan so wow ebe wen so wagina di na so bebe word mu anye de nyankopon de waka no mo de ye adwuma oni huhu bi na nam what yeri mi ado so for me ne bofo bi na nam mun abofo mu so ye fanya mu ba bia madwuma ese mo yem oba de we huma mo o se bi madane ada so for wo go honam fi wo tutumi de atia o mu tutumi de atia nye Kristo de no o mu the different spirit every pressing nyankopon tie no waka onyamfo no wasabone ti obegya ye ade bi obeya utos ade we de nyankopon ne medwere ho a utos ne wadwen pose we de enye nyankopon asem but o de ma so nyankopon asem eti obamo osofo aye mo bi adwene tie nyankopon no Scriptural say adwene nipa na nya no ade ne nye the word of God but o de ma ne se nyankopon asem and obunkotos ade we pa de nyankopon nya sa e bi de mi ke lady dross yi wo se bofo na ne na beda and bofo na mistake no dross no kosoro dross bisa question one kasa bisa when TV no and was see bi mu dada so yes and it me represent the word of God e honam fi the match members from and it say na me na minim de ye ya kira me and me na minim de hey my dear brother be careful how we tie Bible what to me de tia mo ti twediam po ya we na sam na tumi de na tia what ka onimonyamfo no wasam boni ka onimonyamfo ya we no de asam boni wa for them so ka say omum kan wasam ya ne mo na de papa mu mo de basa babusuam wo ye honam akire de fo honam akire fo honam fo wo de honhum bia omuni hum biara Adambo hum na wuro mu ni pagan yes me koko be shabre ka ba ya kwa ba akane no na ye ni mu no na wa shishe da so ene de wa sisa na fadie ahun sama shekotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tifan will be emphasis. And I know 9. I give you for 9.
kwanwa ewom ba Nansu Anu kwasemo Isoria dosu die Nansu Tinyama ya tinyami ya sipa Mwamu iweise nyami ya kwainwa Ewo mpase Isola dosupa Ensu Echinye bieni mo Ampa Nansu Ajidi fo Aji Yo krom su koma ye hu Akane no na ye ni mu Abu pakada ya shishe krone chiwati Akane no na ye ni mu Doso ni sebena busama so chimishe Tenswele Majenga brini kobika wenina she Akane no na ye ni mu Inaje wajisi kansa na washishe Tobi kwana kosa ga Inaje wasisa wafatie Wawe ye niya Wati Ebrene wiedwa minia Ebrene so jidini Eyedi so nya ofupo ni chose msia Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati Oka wabua Enya sori bia na ya sori ojidini Na yese Osofu achie preni munusu Ofre na safu menina Lodi atuwe nimse Wa uyare no bra Ye kreye ni munusu na yare Bako chebia mani pari sinsain Bra bedia kwa chene Juma beko ye Nyami me muna mane Afedia kwa nche muna dosu Enye na dasa mini Atrosa muni Konton ponkwa Nami manye diempo Asori bia ya asori anka Anko konfora so dem kwa jimi sume mfrio sofu obi ho Eko wieche nye ngwasi anko Tubebi Asanti Enterprise Wada Benjamin Asanti Osuti msasanje radiakano Ujiye ni brejunyu menche ni pasunti Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa Hai unyuma nwa nebechire She na se unyuma mfenya miya kwansua Echeze seka wasofu wani uwa na bebua dasa meni na kwa Ai she Kontom poni krono na bebo ni pamba Echeze Ogwa sofu juma na ni mwasi Wama juma na nyani mwenyam Wama nyami meni maguwasi wabunsameni Moza kaza fwa Ya ubedi ya nini ya ubeshenti Eni gasi ya ni mwenyam Uyafuti na utimikano krene Wacha safu meni nase Nyami sungi anuani akume Intadia wabebia wanshe Tinyami ya sode mupata di hununye Wanyamya so dem paka tanyenye Asa konfu dem she Uyo konfu ayiwanim Uyenyamini pansu ayiwanim Unyumane dedi uwa dansye Minyano mikoko bose minye Kroma ye Ejiji fonina Mama manina Wana wariwe nyamia kwenwa Mama manina Ewom ba Asomna doso de
Anubasamo, sorry, I don't so dear. And so, what I made a woman of some I don't know what you or send can you what man I make a say? Can you be a more power yazan and if ye a curse? I mean, cousin, I mean, you know, Metiasio. Minkasan Kwan one in Bayadi. When young coupon it here was in a tree. Freezer, Juniper one, Eddie and one no picture. Young coupon some the Sisado. Kedion Poyo was some the 18 water. The Babes in the yard. Share upon some many a berry. What's my nature before the break? Upon some many a bro. What's my nasuma for the break? And there was a son of a dear. Nedio just saw them. After church and not the magic before. Intimacy. Mama Nina Musia Chosam, La Chosam, Munani, the woman, Sunia, Mati, Visa Wakase, a train them, Nimono, Bafana, Bebre, eh, when I'm young to woman, as you are winning, I better cook, Mama Nina, one a monk, what do you want to cheat? What the Muko say, more? I tried the phone church, I do so many anyway. Timusia trosam da eye na mi asamunwa ma frem wa na media mamuon futu samwa media mamuoi media mi peni gidigidi bia Bible say enya me say agidi for nyina mama ni na ona wa wiwe nya mi akwanwa mama ni na ewom Anu kwasamo Soya dosu die Ensu Aji Nonsane betini ya mayati Nyame yasipa Wamu yeze nyame ya kwainwa Na washisha doso ene die wasesa wafadie abonfo ashekotu Yehuwa, Mini Obia, Mikatrofone.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Yet also as serious. Umobromunia do what the Adolphonum or Yajim Kwamizia Dinim. And not to be in Prima Kumasam Nadawano. Yes. Nyame Som Adambo Ahodo. Aba. And you go Remunia de Mawa, so funny Gusu Gisanquasia Genwa. Nadam Bono Canwa, not the two Adambum. Because I know no befaso the Asha won't come. Key test me say the book of Jeremiah 29, verses number 26. Jeremiah chapter 29, verse number 26. You talk about the Ashem. Yeah. What's it? Also for my boom from you. I read the Ashem. Also for. Sawe na moki and Munyai. Munyai gra. That me be careful. Yes. Oh, Sabi, me meji o anointed you influence them. Debbie. Because one man, me meji a quantra di a diamao. Oneti abom setting kalo. Debbie. Meji u think kalo influence. Kikari. Go back when I shall come at all. O Pavansa shower. Sabri, Natina Woody, what can some of the book of Mika? I want to Mika chapter 7. The part of verse 17. Verse 17. What's over more? After free food was our war. I don't want to know from Bama dying. After free food was our war. Food was our war. To the Kikanatianary. Kikari. You don't want to eat. And Jeremiah said, Jeremiah 29:26. I said, was it a radius? I was so for yes, it's so for me preaching. Also for you, the name of Baby Obia. So, Charity fear, Baby Shag Ready and go fear. And Tia Obiara, Baby preaching Tia Obia. What bottom? No, shall come. Tia Yankasa, who say, Damon Commission, Yadema, yes. Who? And I can't show, say. Who do fear? Who is a donkey? What the damn I shall come to what to damn bomb. To be who will be free. To be no free by. That's all them what. Damn back for commanding. Okay. Damn church members. Who be at the draws. Church members don't also draws hour. Ye be him. Draws hour. You draws mama yim pieto. Nyango pomfi draws. And no him no. O say yeah. He will draws fajin shra. He will draws show. He draws sizes. The size of pieto. Hey? You need credit. Hey? No so for the kwani huam. And I'm winning. No so for the kitan. About the way we are about. Amen. And the church members, Mumaiwa, a yom dross. No, him, I saw them. Ye be him, him dross. I win young gajif. About the way Mumamo. Amen. Humamo. Amen. Humamo. Amen. And to what yet to two Adambo. Yes. The Sunday Power preaches that they want to us. Say no pine. Tinyamo say what yen kasentia asofo omo yedan what dam no sen come what command or command you adambom am one anti adambom 22 adambom yes to sa kwanche bi wo kopi ba be yempie akwanche bi am one de yenom yes akwanche bi mo didi yenni ne ya wasem nko ne do body asem nko kra so for Jordan Kofosan Hunsu. Aba. Body and fantasy. Amen. Amen. And one more warning. And what catch us a strong year with the book of the Hosea chapter 9 verse 7. And what cast some national war. Yes, so you're very careful. Never do Adam. Asuchi na nyaba. Asuchi na nimi yawo yi. Areton na nimu an yawo yo. Israel na be hunu se. Ghana force ye nyina be hunu se. Wedifo no. E difo ne ye wato so. E bi ma da ne dian. E jimifo. E bi ma da ne jimifo. Na honhom ni pa. Wonom so be honhom ni pa. Wa abodamfo. E bi da ne abodamfo. Emu yodudu no. Emu awodi emu. Emu yodudu. Emu yo azamu nti. E from hwa bi Nyankopon wo bibi. And no also nipa no kopa bibi wo Nyankopon nkyɛn. What's the different there? And what different there? Why anumayini? What Daniel anumayini? Na anumayini fidie woni na kwam. Because now saw them Daniel anumayi for dan. Two rebel power you. Yes. Why you? Why you? Why you? Why you? And so for so or tongue anointing a friend saying communion wine. Yeah.
ono atwane bo atoso benum tot benum tot apetichi ebutot ani yede brofo nom obi onum apetichi bia won ko school da kura ote brofo apetichi brofo so ko yede brofo neto okay udi won ma me tot am quarter am half am full bottle no raso fi yeso o se benum communion wine tot oba de advantage yem na wo mi adwini na so fo gina dem aka cheche be me se mo mfa ba mebro we e wo de hwe commander enti nyankopon se nipa no wo can the book of mami the book of Zephaniah chapter 1 verse 4 Bible ngasa Zephaniah 1 4 verse 4 Bible ngasa metre men sa wo nyankopon se tem do betre nsa you dari Jerusalem so metabanka ye ani abosom asofo die frasaso abosom asofo ho to de bosom kom hyawa obawudam to back the book of Ecclesiastes chapter 9 verse 3 tie Bible wasanka 493 tie Bible wasanka 493 verse 3 Bible ngasa what's it na verse 3 no Bible no what's na ye boni what's the boni e ko sese no ye boni de oyo no wiase de omo ye ni wiase sa enkrabia kro sese enkrabia kro eda homa nipa nyina enu ntina nipa ma boni abrabo mo de ya ye de na nipa nti ene o madambo ene nipa chinchiri me bi ko ewo akoma mo ara ma so police bi ko so bodam akoma mu dambo de bi o munye bi ka kire yen akoma mu dambo no munye bi sha ye go akoma mu dambo munye bi di sawa akoma mu dambo munye bi di bun crofo Oya kamu mo audio na ntie sa audio bo na mi ntie ano audio Bible nkasa yema Bible nkasa nyamre adi Nyame Som dos ne fe bone kwaso Hosea chapter 4 verse 7 Hosea chapter 4 adi verse 7 was mo kwaso dore na Nyame Som kwaso dore na mo kwaso ye me bone ni ye kwaso ye Nyankopon bone mani mo nyam no Nyankopon se ni mo nyam asi enya no adane ma hohra adane ye dan adane ahohra bone ye be ma ye aduane bone ye Nyankopon man dan aduane bone ye Nyankopon man ye aduane emum yo mo kra kono ye nipa kra kondo nti on pese obeti the word of God the best kana jai bone jai jai we no on pay ti be ba tru mo so opposite mu asotwe na eba mo so e o makwan ho adedia ne obegura so dem so for to be catch be me say me hye mo nkom anase me nka the word me preach Nyame asem o me say hye nkom yes say Bible account to the book of Isaiah chapter 30 verse 10 what catch the huru for say na so for to be catch edin for say mu huru de odin for bomodi na huru me hunu me catch edin for say odin for me wani huru me hye de tre hye nkom Monka the forever say muchaye. Was it check them as na request you? Request. And I request it. To be because I understand there as ya say. Na suro aba. Obi won pete obi say suro say. No kwase o. Ni peti mi na mahwini fuom. Ko pie ko be fuom. Asori ba ko. Ni mahwini fuom sa ko pie ko be fuom. Ai. About the Vanessa County. Amen. What me a dream? Amen. At the Bible, my warning said, "Who design your military? You be Adambo Ahodo." Yes. Well, we be no busuani. At the night, the baby will not tima. Je o pia be wonu busuam bia o by for. Yeah. Bia be wonu bia. So painful. About the advantage, amen. What me a dream? Amen. Nani wa dom ra. Nani nkwaje. Papa mami mo ni mra wo so. Mo ni mra wo so. Wo kwaje Nyame so sin odi na se na be bu atan. Yes. O be bu atan ya. Wo se ni dindi Onyankopon asem. Oba na asem ni nu mu a. O problem. Yes. O problem. Ka so fie church members hwe die kura na we so for so ma church members di. Obi a wo bonsam kura o wa setena pa chen. Ke be o mote. Have you church members good? Bosa was trapa. Bosa was trapa. Yes. Ude wa mo yobi o mo jira mo ko bonsam. Hey. Ka ba bi ekro bi. Ko ni fie na be yi oye no. Be ko so de do no jira no so dere. Me fongwa. Awe o mo yobi o mo jira won mo a o mo ko birim bonsam. Me se bonsam kwa was trapa che. Hey. I don't want more to appear. Me and Jason walk. Aba.
By the Holy Ghost. What do you know? Yes, we will Jesus. Nobody tata. And the poor people, the throne. You open up. And I put him. I gave a blame. I just have here. From today, I was here. I got my phone off. People got phone off. Who I got phone off. Today, by prayer, by force. J-E-S-U-S. And the part and what? By the Holy Ghost. Oh, Holy Ghost, the crap on what Wetty Poto. All be no your ghost. Saman Grong. Holy Spirit and bad spirit. And one no. Oni dia ye Holy Ghost. Oni na de ban. Bible says duana ba ne de behunu dua. Yes. Ti onu awu na magani di matwe aba. Ono ni dirim na magina atwe aba. To ka Bible na kasem bi, wa kasem bi emu do. Asem no utia. Bible ne say opihwe obi a obegina tokro na no. Ade we adu toso. Why na go gina tokro na no? Zechariah 22. Isaiah chapter 22 verse 31. Verse 30 yanko. Yet about the assembly. What's it there? What's the mean show mubia? Also, we are not about the book of Proverbs 26:18. Okay. Or you ask for. Oh, better bang. Oh, you bet me a sorry ajibai. Obejina tokronum. Obejina sankwasi. Oh, menim amasase no. Ni etinya control a preach man ya mema ya wema. O se wo members ne de the spirit ni wuro mu a. Go so for na de no nye di ba ko pe waka. And one no. About them. About that we you hwe ye bi. Da bi. Control nye we you hwe ye bi. To beti asempa no Nyankopon kra so da kra fa nya adwuma. De woni mwa ene galon no. De woni mwa ne to ane ade ama wo. De woni mwa ne pa de ade ama wo. De woni mwa ne nkutu ade ama sa ko la. Eya papa. Show mo bia. Wo se wo ope Nyankopon se ope asofu ko no mu dodo ni. Obeje ban. Ye beti nya je ban. Obejina tokronum. Ye preach je tokro. Awo menim. Ye sisa tokro na no kwan. Na mansa no. Na Nyankopon so anya sa nipa obese wo no. Run for your life. Yes. Pray na je okra nkwa. Papa. Pray na je okra nkwa. Moni mra ho so. Yes. Pray na je okra nkwa. Oba de man senka. Amen. Wo mi adwini. Amen. Eti oba the book of Jude. Okay. Can Jude man na Okay. mami go to answer. Okay. Jude 1 verse 15 yango. 12 yango. Jude chapter 1. Me patch verse number 12. Koso. What say? Na yenum eye modo edede yenum enkekaye. Koso. Awodun mu didi. Koso. Won feri ade. Omo feri ade. Wo ye munukuma ensuo nim. Omo ye munukuma ensuo nyadan. Enim. Ade na omo di akire no. Di biara ni die omo yenum. Enframa atwetwe no edene chini. Munukuma enframa nim no kese ensuo nim no. Ensuo nim muna sa na. Ase ensuo di beto. Ase beto. Ase obedi ye. Ase obesi ye. Ase be obati. Na enframa pia munukuma ni adan. Na wi ma sa te. Inye so hanya pro. Ase die si wa ye from na enframa bia bona pro. Na niaba. Eniaba si di bi kase untimi nso aba wo mu da enim na mo yide kira mo nim ya bie no be so aba frem ho de be wie no time say me dikodi age ma say me life ma waste me time say be mu waste some time go be say atemu da bento mo mpa dwuma no mo nyo no na jimi no mo jimi no be ya no ma ya and I say eno hunu we bi wa hunu we bi wa koti ya say eno we koti say de da wa no we say da no ene mra no na wantimi wo mo bi ehu na nzu hunu say wan cafe Krono dwuma nko a aza na nyu say o so ma hu da na fi na be hu Tese ndi enyim no di wura ni panitrim wan ka finti wo di afene de wo di mom say no de no kre na anim se de waka che se wo ma hu bre no no ma hu eda no ono ma hu afe no ana anim se ebre ena wo da ena da so aba wo na watwe na watwe aba wo bosomi na bosomi aba wo afe onim wanwe ho na ma hu da wo be hu na watwe
no ko hunu afi et o kan wo the book of the book of Acts chapter 1 verse number 7. Okay. Acts 1 verse 7 no. What's it then? What's it? Now I catch that one say. What's what catch say? Enyem wasam. Enyem who the free says nyam. Verse 6 no. What's it then? No obeshia ye no. Obeshia. Obisa say. Asmo for the bisa ya jin komisi. Ewurade. Ebrei mu na. Obesa ndi ahene na Israel na. Ewo ko no abasesia na. O catch that one say. No se dabio. Enyem wasam. So mehunu ebre. Ana no. Eja no ahyato. Eja no ahyato so bebu ya. Ewo no ara ni tumi. Ewo no tumi. No hunu da no mahu bre no a awahye ose nyam asam wose wo de ye wasam se ye de wo hunu afe no ha to no de be jani ni no de jama o de jama we see my baby won teachings o de jama se ebe ba se do we for eda eba ti jai me say so wo hunu afe abe hunu eda na de so wo mahu da no ono ko hunu afe dey onya sa mistake no bra adita mo yesa asoma ye say nsia amuna nunkum a ensuo ni mpacho court Jude 1 verse 13 Jude 1 me pata verse 12 no o say yeri ye mu don yeri mu ye nkrofo edie mu enkekaye babu ye mu a no mo ye kura bia ne kura wo no mo wode mu na edidie no mo ni edidi wo tro kunkun wo mfane ade o mo mfade ade so mo che wo ye won ho o mo ye den wo ye no won ho wo ye muru kuma ensuo nim ba se nsuo mu na nunkum na ye tunum ena nsuo ni free ba inframa chichiri de chichiri nsuo mu na o mo nkrofo bia ye se nunkum nsuo ye den enim ade no be leta amamu a oba be ka che se ena urade sei o be kan kwa no afa no adi wo ye muru kuma ensuo nim so ma dani nunkum nsuo ye den enim inframa chichiri mu na nunkum te guyem sa no a na nsuo no inframa no bossa na nunkum yira pe na wiem ate enua eso hanya pro se dua eso hanya apro ba nyina po anya ba bi no so enya ba onya ba bi ata nyanko posi yanko preach yanko so aba yanko na osine mu dia aba bi anim mutimi nso aba da mo ko sai aba no mo ko sai aba no twanko fo bi o mo do mo so mo nyanko po be form akọ heaven mo ko me twe papa o de wa yo anim obi afro tanu anim tv daddy ibra na aba ade oba de mbanti asia amen tam ko me bre na so ebre ko me bre ko topic e nsumi o daddy Nyame Som Adambo no ansome dabi oba de mbanti asia me amen o miye ni ma amen no mo ntina asema amen from yan twhwem komo Friends, say another apostle twhwem komo 055-955-2686 055-955-2686 na fe so no mo amwo amanone ne cheche no betumi di mo WhatsApp voice no eno ye mfre voice na odi afa WhatsApp number na egu screen ase no fafa so 0245237945 0245237945 fafa so ti see na fe na bibia nko kama asem no so na abodamfo abakurum ena ene obode nam na kwa so epa pamu di a kire na ma weni ada ho Jude 1:16 Jude chapter 1 verse 16 verse 16 the Bible was ye ni mu ye was we mu ye den o mu ye nyinfo papa awinafo a wodi wona kese wakunachi o mu ye hifo awinafo wodi wakunachi o mu akono achi wona no ka akonkonsam emfaso nti what the fed hello pacho di me bi akasa free your call has been put oh dabi sa ni pa we di ani ni nyaduma sabro ni no onye dwuma ha oba de hu ye mobo o man ti ase me amen o hello pacho di me bi akasa free no TV we no okunye asem pani ni nkwaje sama ba vie okunye asem pani ni papa bibi omo me ni ji ami bibi omo me ni ji papa hey semeishawa kamaila sio badia oh oku ni dia mi tibi dia meka se me dawase ni dia omo mi vu bible hey oku badia Scriptural gracias na bajo udi ni ba akasa free o adama pacho ye frame kwame ka Africa so a ichi aka so afo nyina gracias da kwame oba dia we Scriptural
or also when you are come so dear ma I'm go die che microphone dam ni bianka yes o better to Adambo hello pacho di baby aka free Papa shalom Yahweh shalom ya feme na ya wa uba la bi ni kunu okay dem wa la bi campa you feel oba kaso aye sanfu aye say wa blekuma okay aha me ba to yi we me coming kan say papa yin kan sia papa wonim na wo kan sem bi say osofu bi de adibia show bi afunu ti say de odi nsuo bi man say onnom na yefunu no en yare ne nsa very good papa wonim say chama na me wo la bi camp na ne oye yesa aside man na mo ye bi wo papa wo say that time no say we you adopters no mo ti show mo kon ti say so kon unya okon fracture bi okon ya so mo de omo we dia omo de show okon ana mo ti bi show bi kra na mo ma sin trans na mo hu nani so omo so okon na stiff would me chow okon papa o ba je bi say that time na ye adjuma ni nyina bi no papa papa ba je bi that time na ye adjuma ni bi no na da de we na na ye bi o mo di bi show okon ni na ka chow papa ya da so kon yo yan so fun ya o ti chucha okon na de na ko for body so na kwa ti say adina so fun eji so ata just hospital bi a o ko no ya wo do tumi ya azakra ta ti say o ko hospital we ni pa na o ye ni na mi bi me tumi apo membo bi adi wa I'm telling you mo da so ye no o bet ma ko fake papers wo wa kwa ya za mo awie na fe job life mom Obadi awe hu mo bono onye wa kuma so adem ehu papa ehu do o mi share wa civitras de sa de ndi ade anya papa kronwa de bia no kronwa ta de ye ni kronwa ta de una wana to ati sehu hello bacho di bebe aka free hello Yahweh shalom bacho di bebe aka free video wadaro video Obade ya wishira. Wishira onso mami. Ya wishira pa. Amen. Na di sofu be ti ma ma kwanchere. Na ko to agogo ya sofu na kwanchere ma ni ko ti malamo. Ma kwa yere. Na ko di malam bi echi. Sofu na ma kwanchere malam na. Ndi ko pie so. Pacho buchejem kakra na malam otini zongo. Ukwa ndi so for them ko malam no so for them ko malam no any say honam say ko jini power free here say agogo ya no say na bit na ya adwumanti papa yeah one day teach about cat kun do pa no akwanti egusu no ni wo fufu ni ngo di agwa na ko hu ada ni sinya jese mani su agogo ya na nti so so wi asa ko na wo chupo aboba na anya juma baby isi ameka tabu ya nisi ya na tonwe odi adai baby o baba eya juma de enya juma sisi na adai wan to so de eya juma mi de eya juma na on chama kwantere na fa eya juma sisi sa mami aboba ya lobo no ye na kwanche bia na so obrodi no ade no akwanche bia na so yo kraba enso afa kwanche enso ahye gusu woni se wo so no pa na se efu na so to gbanu ato petro agum se diza no ato agum so yi ni engine ma no ade oil agum yeah what you say se nsuo na ni water tank odi what nsuo go water tank na di ama ni obi aye adwuma na odi wa yeses di ama wo wo poya kwanche gusu bi adam kra no se bi obi no onye ka na wo ba ya kwanche wo so ane ya ka ni bi what Ghana ntimi nyaka obi ye Ghana bra me akwanche vangu so fama no adia nkra ni mame sa akwanche no aka sam yato so ena ma nti wuso so de be pie dia me saw fa kwa yagba bebie no ebesi peso pa bebi no mompa mamo ani asam kra ni a text message bi aba obi ne dross obehye akwanche dia ma no dross no ya to na so fo hia dross no so ama no obehye bia e wasema won kan dross no so adan na the respect ma pieto ye ni mi pieto sa ko no omu ade omu dross omu dross or respected dross alon pa chodi me be agasa free
Adambo ni bi na ache wo. Hello. Yeah, hello. Yes, Patrodi me yoga free. I'll jump on the ground. Oga free. Sinyani down. Sinyani you tell me deal. I'm putting a question. Never had the any shop in the town. The new man, I'm putting show off on my young wife. Medasi. About the angel also. And you are how? Hello, Patrodi me yoga free. Hello. Yes, sir. Patrol, you may be free. Patrol, good evening. Papa. Patrol, me kasa free ni kwatuma. Iti wadaruma. Papa, Patrol, program ni metasha pa na asama me kachfa na say Nyame Som. Amen. Nyame Som na Mr. Papa, ana wakai me so on Bible media Isaac. Sena be Nyame betumi semu. Me abanti efe na me so. Me ejuma wo UPSA. Me so say anu akai mo Bible mu. Na Nyame entumi semu na me mbua program no. Ansa na so no me sorry de me ho de join sena be a meet me no mantum. Bana madre me tanta kaka. Ti ma ese me de kom Bible mu. Tena be Nyame enche me kwan a me de me faso. But if na miss me copy Adambo no. Pacho say. Me say na un copy Adambo phone no mo to dam. No cray. Eti me miss mo say o. When we church member, I could be a sofa guy and check one chile. One wa no check it. Now, would do qua 2 do our kind of night way back what when a day. Sound song. Maybe actually the BP raising on the number be. For maybe actually stroke catch your bones and feel number why some stabby. Here's to bed you are by one ring chain. I don't know, my Mugu penny master. Hello, Patrodi, maybe I got free. Hello, Apostle Shalom. Yeah, shalom. Pastor, some of you, because I feel so you think it is your pastor. Meet you, Gaza. Oh, Apostle, what is show? Amen. I showed you, say, well, boy, I'm a pastor, when you figure my big brain, and baby, I'm with you. Apostle, I see you, for so brother, and go from your pastor. La Apostle Mr. Ompata, even here what you reading, even here, so it's a campaign for Messiah. Even here, I have she said, Baby, Naira. Okay, someone crowd, Muntia, and you make me introduce the station no more, Mudia, Sophia, Fotti. No, what an amount of non Jew or more to China, I didn't. One amount of our German non Jew. Hello, Patrodi, maybe I got free. Hello, Papa. Award has been coming now. And council, and I was in Anthony. And I eat you, Papa. Yeah, I'm better make a dear for me. I feel for me, I say. Yahoo, a castle and one dinner. I mean, home make it. I said, I mean, Mamma, Nyame. Oh, Yana Sofun, a young Nana. Papa, indeed, Nyame the Mekan say, oh dear, Obebu dear, Yanaso, Winter of Adamant. Now, that's me, Eddie and them won't yet be a so free yet. Am I and Yenzi? One trust to say, may I shower, and can you review? And can you review? What do you remember? What do you hear, Mobile? No, so you need to was saying, not your train. That's and I think, any for all body, what they were in Shiro, straight cheerful. Don't show only so was in a Shira. Maybe you say, a Shira and the Casafra, you go and I know Casadian. A boy and Oban, am I started down. What they were in Shiro. Amen.
Obadi nhyira so adi ka say wana eboa me no obadi a we nhyira mame wonso awo me sabre so nkwaji sem mai anse metimi abato aso so yemu itu abia nsa edi no ase enegu no 0242 327172 din medina se no so kwaji medina se no you abia nsa box na me boa bia top gloves a sha me nsa some messing kwa America go bring the la hoya yanyi sika meji Ghana memo no kan ko nya boa for that and when you che pe wa hwe no an show so pe be se na so tonton niam nyankopon so mai sa to be so bebre hwo hu yi na nye die hire nyina iska da bia and me ko ho no na me ko achia na me ko na jai enye nkwaje ekwem because uko hospital na uko njai a I don't just say could doctor nechi dabi ayara se nyankopon di ama ana nyankopon ko so say yare dabi and the may teach such now to see duana ba dipa no hensem bi who gwan hwe ni ye pe no the sister da no nine yes what you say wo sum nyankopon eta wo say nyankopon mum okutia wo what the mfa no musra me go so amen hello pacho di na bia gaza free. If I try your friend, I saw you, man, on Patom Cassafres, you. It's yes, you for you now. Yo, Apostle, or by the hour in Shroud. Which sounds, mammy. Oh, and some pa, what the name of what they are with him at the brain. Amen. Once somehow, what the name of what they are with him brain. You cross them ye. Not your source in year, you will GBA say, yes, you be your heaven, quite. As I say, and then Ghana, I saw for my body, Adambo Ahodo. There's one somehow the brain in it. You see, this is near some year, you didn't your moon quadri. It's me to me, you know, living away. Umuti apostle Kwajiman. I was 7 years. Now so on apostle from Kwajiman. And they bring some of them the why in your heaven quite. Now, so far down more for one year, my new Machukura. Or what then kind who is right. Amen. What is yours? Why? When you are going so dear. Hello, Pacho, baby, I got a free. Pacho, me did Isaac make us a free question, man. Isaac, meet you. So for Nyame Som, na meet you preaching, you know, medical Fred that. But I say, yeah, Kasana na lie ne kate. Yeah. Na so for manage also no so. Na me pese me dem ho join them. Me abranti efe na mesi so na me hwe de koso na ade ma yeti asen so say yemfa na asem ni nye adwuma na I say asofo no true for na doso na the me kan say Nyame Som omo nyi nche se na be ya yesu yesi so no yebe nye bibi yebe fa won sem no na yesu ye de bia boy bra. You know, let's say, I answer no academy so one type of me with UPSA with the Isaac. And you know, Yamea do my method and minimum also about this one. About the also. No me, Gidia Profama, not to Gidia Man, and Madi Danko Bebro. But the humble, or if you're not in any train, but the Yamamo, to Mr. Wadaruma, to Gidianamo, nobody and one quite very important. Nipa Yanim Dubina, so bad in some inch. And in some many paid before. Oblige my infaming count, Capao Pafo Nay. On what to say, a friend saying, and Makwaji Gano, Makwaji Gala, Makofa Sanko of Win. Also, want to say, Munkum is unim. Kitty Crane. The Bienio. About the William. Amen. Hello, Pacho, the baby is every. Yeah, lower TV set, no, other room. Yeah. Mungo line 2. Shalom. Yeah, shalom. Pacho.
Oba de ye wen chira. O chira on so mami. Eni sempa mo dimbre. Amen. Ye mo pesim kama asa papa na ase yanfa na nim to. Yanfa na nim nye yisu no. So ba pele ma ya bo na temi mu dia. Ye betena se. Dana ne wiasa fa na nyina abo na se mu dia betena se. So ntia ate dia. Omba na asem ko. Yenye ready 17 no. Ya da masi. Ni mo tempa mo dimbre da ne da. Oba de ye mo bo me. Se mi se kwari ala bi. Eti maso krabe ma. Na me kanu. Wow, the woman betin Baba tin samu. Hello, Bajodi, baby, I got free. Hello. Yahweh, shalom. Hello. Hello. Yahweh, shalom. I'm Bajo Mekasefi Osiam. It's your Osiam phone now. Thank you. Now, Papa, how can I no prayer? What didn't you know? I mean, what didn't you know? Now, how can I know? But now, find the man of the family. The movie, I would say, to now, a committee. Love one is not because here. Michelle, man, I just know that now. I'm a friend with you know. Dummy. How can I no prayer? My daughter. Promise at the dumb promise. Oh, yes, Christ, no problem. Or can't say. How about you? I just so question. Oh, Debbie. And the end of Babu so through our background or on our copy of Musra. On our pension every. We are tree, Papa. Abba. At the power of God, Yahweh, to me, a floor body and Ira. You must have bump pay. Eh? The minimum jump panel in the Messiah. To any son, on your quotation quote too. David. I know Yanko Papa Adambo, no, your quotation the book of Jeremiah 29, verses number 26. Jeremiah 29, verse 26. When Yanko Papa, when you answer it, you know, any coach. And you know, so that be and say ya wedi any munyam. Et you obek kan come chefem. No ba kre. Nya dama ba bon we no de kre. No atete wadambum. Jana juna wonnam kwan so awo kono. Na we practical work no. Toto wonsa. Du dana chia jira utu na ba. Udina mo bi na ma no account ne nine. Count ne nine. Was ya shama no. On kan nine say, do a one kasem say. Do a boss of obedient say. Yanaka and a smith Nyame and we no shed you actually. About the way we are mobile. Amen. Yeah. What's it? Everybody ask our software for a Juma way nipa chow and your nadia and your wafa dia and you mabush you a japadia. It's also by your rules and regulations. Everybody ask our software. It's also for you than any do a best you be until be near she is of watch and you on your say your foot for be our Juman so your for us for man. She ready fear. It's your biara. If a check is obi what bottom. No same come. Cause I am man who be do this super. Now quite see at the two Adambo. Yes. The two Adambo. No kudema. You went so when him Yamia what a two them. Yes. You went so assume. Then your body I say you what a two Dambo. No kudem. Ye be one no. Ye be one no. Who do I say? Who pada? Beji some. Beji kotia. Chow down here. Who is a donkey? For abra. Ye say. For what I kwa. For dross bra. For pieto bra. What a two Adambo. Yes. Who kwa sorry. No crowd dross. You tell. Who kwa sorry. No you dross. For besia. Na ma dross ye kwa. Debbie. Huh? Dross na. Emu sizes. Different kinds of drugs, different sizes. Your Bama will give you bossa. Just obey him in the drugs in the name of the Creator. Yeah. Oh, we know Adambo actual. He'll be drugs. It'll be a just the size in the crown. Okay, emphasize the size in the crown. One day, hey. Then check me as Gufam. Now also for Nam Otieti almost. Hey. Gufam.
ne so for timi da church member oba so was so dem ana odan so no ana odan so no odan so no oh no ofina no adi asem kura ni a o de o se chile bonne chimba pa kwa we what do you hear about amen o man ti asem na amen oh no hey hello pacho di baby agasa free hello shalom ya we shalom me pacho we de wa daro ma metie ni tam ma medu fie ntam enim se obo so kakra ma media ma sem nya kakra ya metache wo TV so no ye yen ya ye ka nyame no na me hwe wa se obebo so kakra menim se wa bo so dia na ko wachina metie repeat na onchire mu kakra mpato chire mu kakra ma ye na nya problem o nyame free no me nchire mu sai pacho na metin se nyame no ye bosom na radi mu ye din ye diama title ye kasa mu ena nyame ya hodo bebre ne wo wiase o kan the book of First Corinthians chapter 8 verse number 5 also there osuro asase so eno ma wo from nyame wo ho nyame ye den e wo ho eto obi dibo obi atore mantwea nyame obi su obi a ono so o ye ne boafo ade ne nyame obi sum dua bi di nyame no abaye title ye di ma ye di nyakopo ya wedi fraye Awurade pii it was say awurade so ye dan pii ye ka awurade so ye pii we mi me fa mi me fa am fo bi teach me say mi teach so na nkwasi ancheche ya me fa ma dwima anyame ye pii kwai anyame pii kwai ene awurade so ye pii na ye de onyankopɔ baako pɛ de wo onyankopɔ baako no wa singa onyankopɔ afrim say anyame awodo ni nyina no onyankopɔ baako ne wo mu ana me kase ye twi bible na adisi wi ye saka ye na ka be hunu no kura na be hunu ye ba pɛ ade nchechele be dane the simple no akɔpɛ the original name wa bo ko say be wa no dunu edi so bi ka Nyame Som a tate ade ama ni ntin wo ka bie yes amen ti di pani person ten no ma hunu say ono no o ka Nyame asem enso oboa o ten ni say o ka awurade asem enso oboa awurade so ye part of title ni bia toti medada won kan cho say o si o mention Nyame baako no mention awurade baako ana o say awurade ye baako di bible no say no mention no ye ke Hebrew we no akini ya fa ye read Hebrew ai dai a cheche mo di a kire yan ti say Nyame Som no ma be cheche Nyame nim yes ma be kire wo say okura bobre ye di Nyame title na de ewo edima atumfo abrempon mo si Nyame mu baako wo obade awe hu ye mabo amen eti no de bi Nyame ma wo ye eti bi sro and the topic am preaching say Nyame Som Adambo Ahodo aba emu bi na what fin crofo bia no damni bi no ogro be mo ja oba ja school sa temu de ba 2028 people be ka just temu de ba 2028 opa matade from more dam anka be pa dampa ade na won shall be ade wi ase be say eti opa Friday nyame na gu wa dey oba de man tiase tu current da giden da bontin yesa mutu freedom be da bontin for bi ade dia mo yie bia mbazo bia ni so amiga na kantampa se ka agi piche mo no mo site was mo edu won mo awo edu on na nipa no kwana se die na ka che se atemu 2028 atemu de sia na mbe hu se sia na mbe jimi ye di se mi firi nyanko ade na nya sia wi be ji wadi be bi sia ko ade na si mi ye ko mo say movie na temu ade fu se jama temu na movie won sia na mbe hu be jimi ye di se mi firi ho na mba ye na ade na sia wi when na be ji wadi sia wi di obewu obi ya ko e fe di ambiom ana mo aso mo kan mo nwi won wa biom na be ji wadi aje na nya sia wi o be ji wadi ade ambiom andu am yo bia bia mo to mo ko ya ja
Mo how? Sasem no kwa me nkomi pese me kwa kra. Okay, the book of Thessalonica no 5:1. First Thessalonica. My brother. Tie. Chapter 5. 5:1. Verse number 1. Was it there? Obienim da ko a Awurade besaba. Nyankopɔn ne dɔba ya hwɛ me sɛ besi fam. Ɛna na mena ne de. Ɔse ɛda ɛna no ɛne mena ne de. Ɛnuanam e. Ehimfo otwere bra. Sɛ ɔtwerɛ de bra yɛn. Efisɛ mo amunim yɛ sɛ. Ɔse yɛ nim pefe sɛ. Awurade da no. Ɛbɛba sɛ de owifo ba na jo. Owifo da de bia yɛ wifo. Ɔma wifo time de to so bia no. Ɛyɛ ondo. Mpofiri mu adeyɛ. Ɔse mpofiri mu adeyɛ no. Yes. Mpofiri. Yes. Obi so 2026 yenye ndan. Obi so 3038. Obi so 3033. Ade da bebre. Na ma bayo uti ma yi sa we nya to. Ni nya ka Adambo ni bi ho no. Nya ka Adambo ni bi ho no. Ebi abote o. Edi so obi so abo ba bi. Obi so abo 2026. Amankro nya onko no abo san kwasi Adam no. Ati. Dosu papa. Edi wa we ni aso of dam be chew. My quadratry bond was a dam. Do I ask for dam? Masophobia, better to a dam boom. Body of Matias, amen. Omia dream, amen. Quotation of Miss Cotu, quotation of Tiwana, Cotina, and now I am kind, Chilamo, and a moon kind, Crawford, sorry, I won't say bye when I say, and none of branded yet. One kind, yes, one, cause I feel. Who brainwashing the panel? Do also one show a dano. No so one chawa meneno. Ontimi sign and that any brown mecha wa fe. That be. On chawa none dia and none one. We possibly quotation benya we keep every baby. Some na down. Miss yeah, the two witness no crana would take say a ya wona wo kase we are dancing for wo ba ko na ira no. Yeah. Awu hu baby one nam na on bia obi anso nka ho. Na nso wo so we 2 in 1. Also be free to massa. And so to me change no akoshe black and yellow. I don't quite Diana by would be with diacro. Who let me fool? Only make calendar. About the amount as yam. Amen. And to damn the amasa kanwa. A kanwa betcha for a kanwina. Quite just send the annual or see a moon kumwa. A good moi. In sooner we would send you free maba. And so be a free mumma. I said, you Yansa be a nim. Tis an house marquasia. Oh. Wow, 9. Okay, the book of Proverbs 26. Proverbs 26. That's number 18. No. Said your bodam for. Said your bodam for. Our 2 years. Our 2 years. Bodam for to Tujaba. To Tujaba. Mosaman channel. To Tujaba. Mosaman. No be to 2 a giant or to 2 a giant. When say giant will be 2. Will be 2 a giant. Yeah. Will be 2 a shabab. Was the Sunday bodam for 2 years. Bodam for to 2 years. A giant or what here? Sign it. Just a giant. Will be 2 a giant. Wakun. Sana nipa jiji ni yango. Sana nipa wo twantro. No ka say. No baby eche wo ka say. Na we dey. Sana tie. Em say mantin ni agrana media. We pray we wi. Sana we dey baby. Afa no wedi ko. Afa no wedi ko. Bi an check no. Bi an check no. Oba dey we mo boy. Hello man, chodi me be ga say free. Shalom. Ewa shalom. Before we get free, you will be an audio play and anaju. It does a pop, but you made the Filippo make a free to that. It does it. The woman again, my enemy. The son about a train no be a community crew. Or come my please. The does it. Now, your phone na it's a say branch no edu wejura. Amen. Because me say me sumutu me do sticker e dey atare o call filling station na wona mo say papa yi e wo ha na wa chere say by the means o mo hwe TV no so na mo be the branch no want to the branch na be pray was ntino aya dey say mo wejura fo mo say leave your be ho yes so Nishia Public Park at TI Public Park. Amen. Because for the Agania would bread, we are saying, okay, no, and I'm Ghana, papa. About the
ɛbɛfa mo so ama yɛhunu ɔsoro ahemman mu yɛda ase ɛne obi a ne awudi abrɛ anadwo shalom shalom. Hello, Patrodi, maybe I can say free. One or bre, one or what you want. What the assembly not work bam, a war, a cow. Obi the catcher, Missy, 2028, or show never be coming. Papa, who say, then you might do Anka war bank and nipa day. In Quadia 70, yet that much sure, yes, a train near Obeka. Na, Uma. Elohim yawo na mo so awofa asefo no yetine tie ma yetwe ho afi nyoma ho papa mi se obedi atrofu atia anka won ka hwe mfa nkyerɛ ni wo adam kunkunun na wabɔ no na wo de namu a wo de nam nkrofo kuro so na nka hina ana ko besesa wo afiri besesa mfiri bi agu afiri de ne nam nkrofo kuro so ka oba ade hu asɛm de kyerɛ ne ma se yentwe mfi bɔ ne ho Papa, au kasachre yanga ni au kasachre ya yana Elohim yawa asem so aye bitu anamo ene ye won yawo yo asem na odi ato oba me no won ho kire won ho yira won no komedi won papa yada wase hwe ebubuafo hwe mpachi dambo kron patache wabodam wo obaade mu kofori wabodam wo obaade mu kron wode ne de wapaw ho ayu na kire ase afananse bibi besi na won a won wototo yampia de papa ke so ni ade a won pese wo be me yaku kron ni adi aki no eda won anim Elohim ye o be kasa obi ahu se yes wo obaade no wasoma wo ana wo yi asefo no Elohim ya wo nhira papa mi se si won sunsun po eto nipa so a onyankwa obi tie wasem na so oti wasem keka omanya kwaje emra nifi enimi se yetie wi bue adonkwan de amai ma wa yi nhira bebre kania a obaade dia ato so no enhira emawi ase afanya nyina Elohim ya wo nhira bebre no ma wo kwantente mfa mai ya nya wo kanu so ye sire obaade ase ye de obaade moa ebesa Elohim ya wo nhira bebre amen. Hello. Hello, Bacho. Shalom. Yahweh shalom. I was on Bacho for more cordial. Obadi Nadum. The Obadi, I say. I was on Bacho from me. Teacher could feel me for a few good months on my head. It you Wadaruma. I was a Nyame Som and quite some other brain. Yeah, me try do a cheaper or YouTube. Okay. It also do it to Facebook. It also a show with TV show come. Amen. It's the years me show be a apostle. A show na me see once and so. The ones I'm quite some coaching now the mind. The kind I saw for be a big boredom papa. Boredom another thing. O shall quantia for Uncle Fokaji, Gallon Uncle Fokosua, Ukraine and Petian and Kani Dumori. Oh, then a bear it's a photo, a crown for an Emma Honey. And so I'm quite some other brain, and the Bible no copper. When I had you find the food for the soul. I buy me a call by the engine. Now, so any probably I had any probably pence and channel, the dog into any kind, and send to know. Obi na here draws yin mu aso dem draws na I know it be a friend from my video na apostle be say so encourage to draws mu ana there be yen where to draws mu sa you apostle answer no better so na me bi say wa asemu ga ka mesel then ka o wamre a ka benya be 1 minute na 2 minutes ya manya kam fa cho mesel so be che ati as 49 and then 24 do back mama Mr. Mark Mr. Food topic Mr. Wadaru 2 minutes 2 minutes every Mr. Wadaru food topic hey I'm 1 pen in Pudi you na account ka o don ka do ti ani ka e ade ha me pa tem bia o MC mi ba jo topic bia me bobia no e de oba ade ama kwan se me mebo Mr. Wadaru ma jinu we de enforce my topic be ready for that. I guess I'm ready for that.
but Mr. Wadaruma, my young concentrate what the down so. So would you me one same baby? The one day in the topic better from. Pacho Mati. Then I was it about the issue of baby. On your Akuma. Hello, Pacho, maybe I got free. Papa Shalom. Yahweh Shalom. Pacho, or in my dear, or him, Mammy Tia Wadaruma. Papa, and your brain so would you be a near Dabre? If you are near Dedo, I am in Timber so. If you are there, it's a 7 foot near Woolsey. Papa, I've bought up some about sorry, dear mamma, rather than was on a better will be empty. Ghana D for Ghana software. Ghana and Paka for Ubia Timinka, one of body at the other was a family mile. Or body is shroud, papa. Mammy or Mammy baby or higher so or so your commission, I will not stop. I was some come while sorry could be seen no papa. Will be one of them a dinner to quack. Oh, not obey or Trisica. Or Trisica, Mokoka was the engineers of Mammy to the end. Almost friends of manners of my mayors of my intimate no my bema or Mikumiana. Or Trisica de Cobema. Never the moto Kobobi. And I'm penning for the Kumakran, and with the motor, they run it through and yet, send your walk quite an Okobana Mammy. The Mammy Banu Kutakunkubi. No coronation voice dinner tree. Bombay or two conquer my backward. Oh, I born a motor say, was so a quarter 5 times, 5 times, you know, papa. What do you see in the store in the race you were down coffee? I dare see you be up about. I don't know far, press back on our camp. No, the Bible are 2 krona one thing. No, the 5 sadness is also a body for Crudia. And yet, Damua, and yet, and Nyame Damua, almost for my bois, or they say, or what dear dinner. Upon considering another coso. Or what dear Dean or more say anything. No, about the answer no more because to the Oba dear the Namo so, at the prayer and a dream near the near, the who are dams for now. Oba the Namo some you who are down for the who. You almost say, when Momo saw for my board dam, near deep for my board dam, and in some packet for my board dam on the Namoya Fulu, and or more Edenam. Oba the Israel, Oba the Nelka, just as they say, when no matter say you treat your nano, the Radin Namosu treat your mano, now more or more party at the ano so, or money swat to say wine, no more Ghanaian Kenya, go now, or the other small city, you or more every. About the no ne pastor chain, pastor men, the moon nice. O mamma, what dear mood do, not a broso, or a gobaya so, Messiah demo, amen. About the Israel on Josu. Tino Yanko, we say, Senka, I deal about your kind. Yeah. We say, okay, the book of Isaiah, chapter 3, verses number 16. Ezekiel chapter 3, verse 16. Wo si Ezekiel for. And then so twem no. Then so twem no. Awurade asem am chese. Onipa be. Me di wasi Israel fie suenfo. Won so di wasi Israel fie wiemfo. Editie menum asam. Yenti onu ya wanum asam. Na bon kokoma me. Yemfam bon man ne kokoma onu oba ade no. Sa me se obonefo se. Oyen kanche onipa bia wo tia so da mu di boni se. E wodo be wuo. Odi boni adum pempen so bia the wages of sin is death. Wa mo ne kokko. Wa usofo no wa hyade wa mono kokko anka sanchira do anka sanchira anka body afuna kwa mo ne so preaching everybody mo na wanya nkwa preaching repentance ni pan repent and your body afuna be wona mum yam de for when preach no now the be atonton dia bible say ni pan de obebe di wachi obewu ne boni na su de moja de me busal ho sam to moja akotua moja ka sam ni moja de ni bi say fi wonchen Adetin Nyame Som doso so ni yehunu ye the book of Hosea chapter 4 verses number 7. Hosea chapter 4 verse number 7. Say ye nika wo koso dore no. Adetin Nyame Som koso dore no. No koso ye me bone. Enum na nipa koso ye nipa bon Yakobon bone. Mo bone no. Ba ye bone ne ye di no. Adani ahohura. Adani ahohura. Bone mo duane. Bone na dani church members aduane. Yes. Adani church members aduane. Because okoso de bon no. Miracle items yet man and yet the word of the man that be to oniasem biara a guide no a be na twin everybody dabia
Kwaka be say your audience no be sunya ne de. And no me warning with the book of Jeremiah. Me say go to biom. Jeremiah chapter 29. Was it so food yes of papa? Verse number 26. Was it then you? Was it? Was it then? Everybody asa osofo. Say yen so for say. It's osofo you heard the name. Say momodin yen preach. Sir, one say everybody fie. Osofo bi preach the word of God in fa yen fie no. Ento obiara. Na ye fe yen sankase ntie obi biara. What put them no shankom. What them no di shankom. Cause obe handi pano. Yes. Then the one you want to damn one I say. Because the akwanche ni pandi be ma wono. And na be ye to tete dam nim. To ka so ma me ye be fo a. Wo di dam bod be ko ma me no. Wo ti fina no. Unia baby or punches unia baby a friend say no tia. Onya ka ya pe. Unia na nya grudge. No correct. Manye papa. We ya papa wa bontinia nkofo beju nsam sika de akoye wadro adu akọ baabi akoye obibi eti obi ni tirim ya din na no eye dambom bi nkom sha ya hye no yeah tirim ya din na no ya hye no nkom emwa maame emwa papa emwa wofa emwa eye dam nkom enya de hye obi Tosi yen kasentia osofo wa den wo se Nyankopon no wase osofo no wase osofo esi osofo wa da namu ko se hwebra Nyankopon fie hwebra Nyankopon fie mpreach enti obiara yen preaching tia obi biara wabodam no shenkom to show dam no nkom no a na Hosea na ba Hosea chapter 9 verse 7 Hosea chapter 9 verse 7 no asutwi na no nyaba edam na yahodo yes Asuchi na nyaba. Asuchi na nadu. Areton na nyaba. Israel na be hunu se. Na Ghana for be se later na. Difo no. Wo ma wodi unu abusua ntam atete no. Difo no. Wo difo no. Wo ye jimifo. E bia danya jimifo. Wo nipa ne abodamfo. Wo nipa ne bia danya abodamfo. Wo mu yododo nti. Boni o mu di church be mesnifa mu nti. Adentra. Bibi to aso. Wo kan to aso a. Wo se Ephraim ne hwe mi Nyankopon bibi. Fi se o mu hwe biribi. Odifo no de. Odifo no no ahya nko. Adomayi ni fidie wo na akwa. Ono wasuma fidie no atom. Wasuma fidie no wato fidie no. Look at Hosea 5:1. Te Bible. Hosea chapter 5. Te Bible. Be part of verse number 1. Kwaso. Yeti obo ade asem. Bible nkasa. Hosea 5:1 no. 5:1. Mutie yeyi. Muntie we. Asofo. Me nuan asofo. Na mu wiaso. Na mun nyama je so akwa makasa ti obi. Israel fie. Wo ye adwuma masa wo ye adwuma no kronkron famu a. Wo nya asem bia. Eno no. Nya asem bia. Hwamna preach. Na osi. Ohini fie nso. Na muntia. Munyaso. Na musu na temu aba. Na musu na temu oni da. Adentia. Wada ne fidi o mispa. Wada ne fidi ama church member. Eni asew. Wada ne asew matrem. Matrem o Nyankopon fie. Yes. Matrem na church members mudi yiwam. Mudi asew. Asa hanyina edi. Ewi ase edi. Ase ade be chema pano. Na di for bodam semte Ghana ye. Amos chapter 5. The Bible verse 10. What's mean kasa? Me patie che obodi asa. Bible ne kasa. What time do oteteme? Ghana 4 time ni portrait. Ewo kura prum. Ewo Ghana memo. What chiri do ka sama yepe. Be wi chira text message. Na threaten. Wo macho sabi pray onwere won. Fakodo. Simple. Ya bo pa. Joli na nem joli no mo bi asha commando Adambo mu we bodam for control ananga je won use the power no oba de wan dia se amen omi adwin ni amen na nkwasi ade nko a me pa cho ya nya ni nko ma no ni me mfa tu ni nko ma no ni. Hello, Pacho, di me ya kasa free. Etam na yebe. Shalom, shalom. Yeah, shalom. Apostle, Nyame Som pray. Me did justice me kasa free Canada. I'm saying the whole of Ghana, to be very, very honest with you. Penny preacher me tie because me tie really because see others now. Me feel say I go be no moody. And I'm not the same be into me we stay me say me say my so into o station YouTube they be adwuma with me to preaching now the old ones with me to blow away 6 hours na me to preaching me say na be pray na me enko so short pray bye. That's it. Canada live here we Canada. Yeah. Hello Pacho di me be kasa free. Okunie asampani ni ampa. Hey,
and I work. Midiani brother PK. Me kasa free USA Georgia. Shalom. Yahweh shalom. Asemwe. Hey. Omo abubada mu. We me nkura brem kura o. Ye me hu ya na me de ya nyom to. Anso me muni munya da. Me muni mu dia me de ya nsempaka. Ani nsemka eti me ya mu me friend abochi voice. Me see ebri na mabodamo. Ebri na mabodama ma jama ma wat. Me see ebri na mabodamo. Ebinuma bodama ma nkonkonsa apa mi se ebinuma bodamo ebinuma bodama ma aturo wate apa ye mi se ebinuma bodamo ma mojanom ye mi se ebinuma bodamo ebinuma bodama nyinsantuguo ye mi se ebinuma bodamo ma yesu moja mi se ebinuma bodama ma baifuonku ye me se ebinuma bodamo ma turowate me se ebinuma bodama ma wudisam ye awofu aso ode ebinuma bodama ma wono ye so me kwajo dia ma bodam ye me ni apostle bodam mama wo ya we me say ya bodam me ni apostle bodam mama wo isi wo I will follow you, Messiah, to the end of my life. I will follow you, my Lord, to the end of my life. Missy, make the watch you. I could see a yeah. Yahweh Oba make the watch. I could see a yeah. I will follow you, Messiah, to the end of my life. I will follow you, my Lord, to the end of my life. Missy, make the watch you. I could see a yeah. Yahweh Oba make the watch. I could see a yeah. Shalom. Yahweh shalom. Nyame Som Adambo. Nyame Som Adambo. Nipe bibiri abodamo nyame. Bibiri nyame sko. Batom so obo ade na from. Ene oba ene obi video bi a papa odi send me. Na sofwa olidia sorry. Na asomba no biye kitaba okomande a na omde aba na hwifum omde bo wo matanfo Nyame Som Adambo kutesia okuti ya ose ndechire no asofo baba ya tafre mfutu note tese owo no ya mika obi a ne make aseba make obi a wonya be 50 years going no ebisi wo Ghana mo papa ne di no biani ka biani dia achim biani obi abe hu yipa kwa meken papa satam no ko hwa me papa adawroma osisa anya di ekoyi enote no yeton woto na bula nsu no bi na wato na ti ni bi internet no ubedidi a na ya twetwere na ye gu ye da mix waduanem na wudi bia meka sasemi 80s edeba 90s no ena so woni pa na wa yira ya wo nhiramu o ba brother Isaac Germany Germany fo nyina hello pacho di be gaza free Shalom apostle body Yahweh o nhirawo amen oni pastor Che pastor Mensa body Yahweh o nhira o bibia living Yahweh manyina amen apostle and SME de asemo Nyame Som abodam sempa na wo kan sei enne se de enne masi ko no eyawle ho pa na mjiri se Yashua otesro wo su because o hwe enne Christopher bi ba abodam wo Christo mu pa na omo mani nte no ya na
apostle first no na ka nema mienu ana obi pamu na se ka places mienu na obi pamu na se wodwane ko na wanya amnesty sen ko bi pamu pa na ka wodwane ko police station na ka amnesty ka sia pa ana se asolifie but ene places mienu we nyina kwa ko places a ye twamne wo ho no mo nti omai Ghana ye ko ne se ni o si se be bia o mane ndi nani a kire pa ye ko ne de apostle aje obade ebem yo timdwe si arma mo bia baby na meye management US branch e be shia sabat ebe na yasom obade Elohim Yahweh address ne ye 4601 68 Praise Harrisville, Maryland 20784. Missy address and so be the house number ne 4601. Street number ne 68th 68 Praise PLACE Praise. And the city near Harrisville, and state in so Maryland. Zip code 20784. And I be here. So Obana say, open directions so over to me after 301-455-9255. Na ya chira a kwan ama also so what me about some obadi Yahweh. Obadi Yahweh enshira obibia. Amen. Ichialivia wasa for US. Chialivia wasa for Benina Yahweh enshira munyina. Amen. You'll be akuma swadi. Oh hweme na wo Canada living will be oh. Oh hweme oh France living will be na US for the omanama ni bia atudwa no. Tu gidiana mo na preje wo krenkwa. Srawada roma. Obadi Yahweh bo wane mano. Ewo kronkron yim. Enya boni yim. Debi. Nemum kronkron yim. E dia pray yankwa. Srawada roma. Preje wo krenkwa. Eye na maye no. Emwa wo. Srabebre. Obi aka so otwen. Na da wo bewu na Nyankopon nye na enyeye. Osi gidi enwuma ni me gidi ewu ye. Srawada roma. E kan so tu gidi na mo a. Pray. Je wo krenkwa. Na me hu yanka banyaza fo nka bida. Wo hwemi o France Livia wa ebi o. Yo bebi omoso. Wo am gini nyina begu TV ni so. Wo Canada yo bebi esomo ho. Wo Belgium tu gidi anamo. Wo eye Spain, wo Switzerland. Livia we ebi o. Wade we hu mobo. Amen. Wo Germany, wo UK, London, your London branch, your Manchester branch or wade we hu mobo. Amen. Onyo akuma so ade ma. Wo eye Germany, your branch Ahodo. Your SN yes awo eye Hamburg and yes awo dey Hanover. To gidiana mo pre okra nkwa. Obade we hu mobo. Amen. Person ni Livia wasa for sumwa. Spain. Na mesuguso. E na odi egu on. Holland. Panama na itini omaso. Preje okra nkwa. Preje okra nkwa. Na enene wadomre. Ene nkwa jieda. Wa ni ya wo sister betwetwe no de wakopia Adambo phone. Oso otimi edi friends say etimi esani niama di brewo. Se me ko baabi ene ese na otwetwe okotete wa Adambo. Hello pacho di me bia gaza free. Aka ejeswe. Mumfa be Bible ni mun sempatre apostle okwaje me na otesu. Hwa makwa chapulu nsempe wedi minti bida abaga na asofu die yimu a asofu no nkwam na wa hye won wa ye wa prakasa akwankyira wa ye wodi su akwankyira ga na asofu ya nwa die nkuto na woton mezimpai bo na tamaji apostle kwaji mani munkunko weni au pastor menze pastor che Livia wasa for my domo
papa mamu nsulo asefo ni yeta machilo ebe hwa ye daw papa no nya daw sesen eba ye daw na ma dam pe wa sofidie mu nti sofu adwena ba wutirima wada adwen ondweno ujire chepudem na dam bon nkwase do nkwati ukaka na yese ye meche yemfo nkotu eyi nti ana na be ba akwa jimifuo we yi a ọba asofidie ma ne nyamo bọ na eye nti wonye ọba ade kukuru na tam na no hwe ya sisi o twa no akọfa bible eno di gina de no okaseti ọba ade no ona asofo bi ejimi die bi e waye wo chapridem adambo bi e wo bọ na odi gina do kaseti ọba ade no anka gina patufu no odina chapridem na sisi ano mo akan de omona nsam na wacheche nkofu gu na akwa ejimifuo yi so abetena ho se 2024 wi ada asai nti ebe de no nkofu nko yi wono dress wo chapuru dem na papa won fa nyim handkerchief wo so sa akwa ya beka no 2028 wi ada asai a albasa ya ebe nkofu be yi wono dress na wohu na nkeminim da anka yakwa chapuru dem handkerchief papa ne yeyi ne yehu ade handkerchief mai sisi ano ma so fu di wo nkofo we him dross chapure ma Adambo no apostle ibini yawo ende de waje ni ma yiyi bi yezo omo yiyi bi omo command ya wo mase abofo fi so wa abofo bi no dross wadayo ye ni me na kala kol ni ya be na akwa maka jeze 2028 ibi ada be na wi jibi se me today apostle oba de loji bi ya won ka ho na nyansa sa abanse wudifu sunsu bona ba na adwene boso letere papa mesi ye mama ndo ebuhu okin ye mama ndo akoso ne ye de na ba hwem ne wi ya hwa kata no do papa ati asefo nka Nyame Som Adambo adosu hwo yi endino Kristo mu dam kronkron be na nem na onam wankasa wodam mu a wode be wura Kristo aboba bodam egu Kristo ani mu ase enhye Kristo die ani monyam oba de we o se yenkasa ntia nyam odi a wabodam no de hyenkom because mama wa act se obodamfo oh yeah tinna so fa hyenkom ama members no I started practice Adambo Adambo asam na to fam awi atofam Mr. Bebre yemna fa wodi asamensa yema branches den to abodi inshira papa wi ase da wase bebrebe abusuafo asempan na atofam yi Adambo no wasam na abusuwa yeken enenso aba woni na ho asem di aba ma woni na ho na wankwa nkoto abodamfo fie na yankotete wa Adam ani support jumedie enkwagisem uhwe screen so apostle number dey 0242327172 0242327172 and as 0207211337 enri number no kitwe bi ni wo isa iso so jumedie mu emwe bi o de be support apostle okwagima jumedie na abre bi betumi enya kwanya betena nkwagisem jumedie so no na de no kwasempa asom wo misraw so na sen so what ya so na sen misraw bebre ito bi no isa bi obeso de mo fa bank so no na gu screen so no ene gu ase no Eco Bank Kwashima branch no ani account number 144 100 144 145903 144 145903 any account number no account name no Philemon Okon Ajima misraw mo bi na da Facebook and answer YouTube and can tell say apostle number G number we apostle seni apostle say seni skawi fabuwa nyanka apostle on show bia on mo bia kwankyere bia ye nipa boni fo abodamfo ni bia na edi sa adwuma no abodamfo ni bia ene edi sa adwuma no person ni tan share papa na image nti hwe yie wo ko Facebook na say wa ubi apostle Kwajima page authentic page, original page, valid one, Mr. Tini. Ubie, now say, Okwajman, spelling said, then, so 300 plus K followers are. Na enye apostle Kwajima ni page no ene no dia ka bia na eye fake eye akronfo no ene abodamfo ni bi ene edi sa adwuma no di hwe na obi
and chow sans a confront one maba and more being fun maybe send you our YouTube page you know to say send his scaffatus number issue and you know cre no be a new bonny na bodam for no be was sorry fee be sunam krum and no be a new bonny Libya was a for crabata baby we are the branches regu screen to say be ni baby I wanna Momodiana ambassador na hwena safoni bi ebi mpie krom ho na wo so obode anam so agewni ufiefo eni kroni nyina nkwa sara na me sre se eya mma ye hye dwumedi kaya ye sei na ye hye na wo di bi te se ye di two platforms ahodo so na wo di bi ma wadanfo akọ virus and asem no modu dwumedi we a company individual business wo pese wo bodem ro enkwagi sem dwumedi so amisrawo en twentwe ne asekura na hwe na am blocko enjaw ani bomode ne fa wadwede ni bra fa company ni bra na embo hu deru emfa ma odwumede isu na nso dia support nkwagisem na yeshira de na wo nyan sample na odi agesa dwumede komi ka say YouTube keke ene ye hiti 900 almost 1k on YouTube Facebook ye hiti 500 ewo just imagine na television ni de oh you do chem aha so what you say edmisra we de na wo twen for dwumede ni bra yembo hu deru emfama e wo dwumede isu ye pon a obetnya frɛ 0244 609545 ana say number bi e wo screen so frɛ a unsa ebe kan ye papa ebe na ye bi obode nhira no hwe so fama ye azamensa pasachi obode we nhira mu nyina amen onyoma akoma so ade no onhira livia wasafo mu asofo nyina mu elders ni mu pastors nyina any preachers e wo nyina ya we nhira mu nyina no mo adikins ni nyina ni asafo me nyina ya we nhira amen wona na mo so ne betena ya we nhira mu bibi no bibisa question mi wa twere obisa question say onyankobo timi hwema bitimi bodamu odem mamenga se mi nyina negative no yankopon wa hye nkom the book of o kind the book of Jeremiah 51 okay 51:7 Jeremiah 51 verse 7 udeti Bible ye erade sam sika kruwa onsi onyankopon timma kwan e mo so fo bi spirit be wura no wadi ka say ye hu se obi abodam no de hye nkom ye nsia no kwan e de wan nsia no kwan na se ni pa kono etimi nya kwan penetrate no wura mu pe o de Adambo no e be hye nkom ama nkrofo atu Adambo no dai anamon ntomutu anamon no ombeye sa niema na wo ka no yeah e di sa kruwa ni kodi obi nsam a yeah onya kwan no a obetete Adambo fo yeah tie babo wasi baba erade sam sika kruwa e ma asase nyina bro ko na manaman anum ni nsa no bi ebi konum members ni bi konum sansa ni bia enti na manaman abobodam be mani pani be abobodam enti ombe acting bia esedambo wo ye le dan wajimi no name who can the book of Deuteronomy chapter 28 verse 28 and also ebi ho Bible kan sam no to tie Bible Deuteronomy 28 yes tie Bible verse 28 no was it was erade di Adambo ni fra ponso Israel for wona won sorry tie obade no o di Adambo ni fra eni akoma mu ahudwiri bo wom tie vidum pempenso bi no na fei omonte Yanko Asmase. Yeah. When Jimmy Diffin, watch Yano de when you call womb to buy the book of Thessalonica 2 verse 9. Was in the book Jawum, nobody sang Yamako, Debeno Benya Kuam 2 verse number 11. Yetro Yakupon Sman, die, best man, Nada home, Abawomu, Abba members nim, Amawa Gia Trade, members not what just I trod them lady. Now a buona 1 million Yanko Ponya Buona 1 million Apangina Sampanen in a time. Yes. But I'm sure be a printing bread when you go punk your mobile. Amen. As I'm not about China. Yes. Answer back up and out the battle one. Pepe, the Babu Naguao. About your winch. Amen. When you walk, amen. Upon someone said, when you want 0242 327172 and 0272 11337 and the Gumigi National. Kitu abiensa dinase baso ni etu anamoa preje okra nkwa bibi asafo 16 regions nyina obadi adumi o baby was South Africa yatra Africa Europe Europe babia obadi enchira amen
nkoto nsuo mu bi nkoto the word of God needs to ehwehwe ne ma ehwehwe ya. Oh yes. Mapon ya we nshira. Amen. Yakobo mpa ya ma atiefo Nokore. Ene aboafo ya wotirim. Dia we ma wona nya wonde. Amen. Na di pachiwa. On face di echiwa funu. Amen. Bye bye. Bye 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 bye. So Greater Accra region now person living here with Asafo etugidi anamo a